yedi nkomo yi efa District Assembly Common Fund ehon abusuafo Constitutional Review Committee Owura H Kwasi Prempeh na oda no na Owura H Kwasi Prempeh waya recommendation say Common Fund sika kura yede ma assembly no anka ono esusu ye say ye mpejam na ne yede ma MP for no nso nka ye ntwam aban se dabi aban reject sa provision no ana recommendation no na aban reject ye no aban proposal de we here enti anope me ne nuanum de bedi nkomo but before e bedi nkomo no ma memie nkomo nani so say emfa nkyerɛw enti ena no pay on ade akye bia morning show no ade a yedi nkomo na yahwe yebisa say who should drive development in our district yasama yebisa na yedi enkomo enie enti enkomo ni gina District Assembly Common Fund government rejects CRC proposal to stop DACF allocation to MPs. Enti key question and say who and when and constitutionally or ye responsible for development ewo ye assemblies ahodo emu ni America no and say aban Constitutional Review Committee no can say aban twa Common Fund or dem MPs no mu aban se da bi otwamu a enye ye sa aban so otwamu na enye ye dia ye bisa se emra kwan so hwan na eye na sede se ye koye mansina mu a oye empuntuo ewo ho enom enti dia na Constitutional Review Committee no or recommend ye ntwa wo mo recommendation no Constitutional Review Committee no esusu say CCA Common Fund yede ma assembly no 5%. Ghana sike benya nyina emu 5% ena yede ma assemblies no say Common Fund. Na CCA ye ka say Constitutional Review Committee no essay yemfa 5 on count na meye 10%. Afe omasen kan bio say aban enyai say odi assembly bi Common Fund be ye adwuma ma assembly no. For example, what ha ye say yakoto drip machines ye de common assemblies no enti at source ye bete Common Fund no say unya 10 cedis a esan say ye di kan do sika no bi ato emfidie ama wonti eyade a ye ti sika no mu bia 9 cedis na ye de 10 cedis abrɛw committee no recommend this saade no ye nyai sa assembly bi edi 10 cedis a yemfo no ane 10 cedis ma no na ono amfa nkoya ade a ode ebeye eno eye nkomo no omo recommendation no baako omo sa recommend say ade a assembly no administrator oda Common Fund na no administrator no yemma ne tumi bia sa tumi no ebetimi amma ono ene assemblies no edi nkita ho na omade ahwe kwan a omde sika no ebefa so afi nso omosa recommend say sika yede ma MPs no Common Fund ne bia yetwama MPs no yentwam eno ye CRC Constitutional Review Committee no omo recommendations eno no na omo ya recommendations no wie ye no aban so de ne white paper aba na de na aban white paper no eka ewo ensem yi ho aban say dia omo aka nyina proposal na omo aye no wa reject onye ntom de di nkan say yempeja Common Fund no mfiri 5% enko 10% no aban say da bi onye ntom afi say yenyai say yeyi Common Fund mi de ma MPs no aban say onye ntom mmom ni aban say opese ye nie aban say ye amend article 252 no a ema kwan ema ye de Common Fund ma assembly no yen sachira sa mra no mu na ye sachira mu a yenya ne mra say
assembly bia sika obenya no se ne sika ye 10 cedis a e wo se ye de 8 cedis eko assembly ho ye de 8 cedis ni nyina ye de ko assembly ho se be ya won benya bidia ye adwuma ena aban san ka bio se common fund na ye de ma MPs no ye twam a enye ye efise kwan ba ko ana foforo bi so no MPs na ya masesei wo mo nso aba be ye development agent ente once o ma be development agent no esese ya ma wo mo so foto a wo mo de be ye mpuntuo ewo wo mo entemu question ewo ho question is say why ne kan say MP for nko ye development agent eno ne question no anope me no beba abedimu enkomo afei dia ye bisa bio ni say ene die na say aban say MPs na be development agent dia ye misa say dia na emra eka dia Ghana constitution eka nie wo say obi ye MP a na dwuma ne say o hye or approve aban budget afei or representing a constituent ewo emra hye bedwa mu ena afei or oversight responsibility o mampani adwuma obeye no wo mo na behwe so ama ya hu se o mampani oye na adwuma yi edane kwan mu wei ena Ghana constitution say eye MP for adwuma ena assemblies wo mo so wo madwuma ne de wan assembly adwuma ne say wo mo na be plane ntamu bi o mo te se techiman ha techiman assembly ena ye na sede se obehwe se yenya mpuntuo we wo ha yenya we wo ha yenya we wo ha no eye assembly adwuma wo mo na be si school adan wo mo na be yi akwan wo mo na be ye nsuo wo mo na be ye market enye MP adwuma no no afei eba ball asema wo mo na be ye kania bob bi asintamu baabi eye assembly adwuma enye MP adwuma afei eba ne se ye mpuntu dwuma bia wo mansi no mu a eye assembly adwuma enye MP na dwuma eno no enti sei ena wo mode ato edwa ene na yenhwe emra no mu biem se wo hwe article 95 ewo 1992 constitution ma wo say Parliament exists to legislate, approve budget, and oversee government. I don't know no. Article 243 or say MMDC a head of the assembly. And now before Local Government Act 2016, Act 936. Emna shabedwemu mra etoso ahankono eduasansia woye no afe 2016 a eno na ebo mansini assembly adwuma ye ho ban no eno so dia ekanie o se assembly no ena ye baabi a yesi gina ye kese efa mansini no eho assembly no mu ena ye kɔ na ye kɔ dwene mansini no eho enye MP ena okodwene mansini no in terms of yesi school dan ye nsuo ye kanea nye MP adwuma eno no even though onyabi de beboa ensae hwe ba mra kwan so de ye na adwuma eye assembly ene na ye mfa mra no entoto asetena the reality the law and the reality na yenhwe dia etie in fact o hwe mra no de a emra no say assemblies no na eye local development sana mra no eka ena MPs no omo na lobby omo na advocate ena omo provide oversight. So for example TECHIMAN South MP Honorable Martin Jemensa Kosa so okonkran nan komodidie ene ade yemu wa hu se yesi oh enkrofobi pe baabi akosi cashew factory o ho kwan se obeka se oh ukomi mi nso mi krom TECHIMAN ya akuafo e wo nyina dua cashew pa enti se wodi factory we ko TECHIMAN ya ebe boawo na aboa nipa e wo TECHIMAN no enti eno ba sa pe
was say offer assembly, offer MCE. No man say MCE. Me bang enkran no asem we na mabehia nkomo we na mabeto so enti dia maka akosie nie enkrata asem ne nkita ho aka eche nyina no yewura MCE bra na me no nyina yenkoye enti wo say na wadane adwuma no e dia ma assembly na assembly atoa so enti MP no waye na adwuma dia ye frɛ no say lobbying wako lobby ade no e na ode ama eye assembly no e na assembly no eye. Now, and the law, but the reality no here. This is the reality. The reality is that nipa do no epe moa omoko MP ho. If you say assembly no, eto de bia ya na omuni foto omusikeso. Omo ye underfunded. Eto de bia assembly mpuntuo no eye slow. Ena MPs no so de yehunu omoda bia ukọ omufia ubenya no eto da bia akọ assembly kwa bekọ na yapon enti ama MPs no accessible. That is the reality. But the question is say adentia assembly no ye slow, adentia assembly no ye underfunded. Because assembly no ye underfunded na no ye slow ni say aban eto da aban yi sika no mfa ma wo mo. It may do be a 4 quarters for which means a whole year. Now buying for a common fund back okra mai. Nya buy we nkwana meka Ghana buying. Now on for common fund back okra mai. It is a common fund na mfiri buying wha ma. Assembly no be da ya adwuma. But the MP no de no ukọ fie no oyi sika ma wa eye personal. Oyifri ni botomu a eye personal. But assembly yisika nkrata ada ho enti nsonsono ya ama kame akoye se MPs no ho hare eche assembly no no se sa na tie de a sa assembly sika na ye esua underfunded de a sika na ye de ma MPs no se mumfa nkoye adwuma wo mansi no mu no ade na wo mumfa sa sika no enka assembly de no ho na assembly mfanya adwuma MP for no ye no a say ye scholarship a ye mfa ma assembly na assembly mo ma scholarship no say ye nsuo na ye betu a ye mfa ma assembly na assembly entu nsuo no sa na constitutional review committee no eka aban say one wo mo enya adwen enti anope ye bisa say common fund sika ye de bo assembly ho bra no ye tibi na de ama MP enti TECHIMAN ha say no common fund no ba assembly wone de na MP wone de enti TECHIMAN kro no a assembly tu nsuo no na MP su tu nsuo ba se sikare ye baako na botae ye baako a se ensuo na ye tu a ye nyina ye tu nsuo baako sukuu dan ye hia ye nyina ye si ba interestingly no MPs no binum wo ho a omo nsaka sika no a omo dane sika no partisan sika ohwe electoral constituency no mu ba bia ye to aba onya no ehonko ana ode sa sika no beko enti emma emfaso emma sika no so mani padodo no emfaso na esa sika na akwa se eye sika empire de koye niema ebema omanfo ato aba ede ama no enti wode sika no koye bibia wode beko akoye adwuma obabia ye to aba onya no enti se community A ye to aba na onya ne nsaka sa sika na wode beko community B a ye to aba onya no enti efiri ho ena ama ye communities na ye partisan ama ye community no aye MPP NDC MPP NDC but assembly na ekoye ade a assembly de oye a onyina party biafa enti we na ma constitutional review committee no can say yenyi sa adwuma no yenyi sa sika no emfiri MPs no nsam na yemfa ma assemblies abansa onte ase abusanfo minua no beba be ka me ho ye be do suko e wo sa asem mu but for now ye be ko ahoma no so
na yakwa akodi nkomo ahoma no so aye kono aban ede krata bi ababonten sese petrol ni diesel bo de kwa na eko eche Usain Bolt sese ya me kasai abujafo se wo hwe diesel ne petrol bo a ahuri ekosoro ama aban kura de ho krata abanti no anope ye pese ye bisa energy expert for no say anamono aban etuo no ni nsunsanso ye de wo hia ye pese ye wuram na ye di sa enkomo yi bra ye Facebook no so na be hwa de asat enora 3rd August na oko goyila petrol no 15 cedi 99 pesos diesel 19 cedis 26 pesos oko totala 16 cedis 29 pesos petrol no and a diesel 19 cedi 49 pesos oko ada filling station 16 cedi 29 and diesel 19 cedi 49 pesos oko Star Oil 15 cedi 57 pesos petrol no and a diesel 18 cedi 97 pesos oko petrol so nso a 14 cedi 98 pesos gallon no petrol and afi diesel no 17 cedi 98 pesos na osha petrol no 14 cedi 53 pesos per liter and diesel no per liter no 16 cedi 97 pesos eno enso enenia ewo ho oba ye Facebook no so a obeba abete ba wenti ye bekwa ahoma no so na yakwa akogye mpanifo adwenkyere energy expert for no na yahwe sadia wo mo nso esi ehunu enkomo a eda bamaso yi ene wo mo adwen ewo saa ensemi ehun se be ya ebeboa na niamede tutu dwa nti Omampani John Dramani Mahama wa direct MPA National Petroleum Authority say womo absorb the 2 cedi da liter bia so diesel no liter bia ye beto no MPA for mfa emuka 2 cedis na san hihye we no bosome pe na ban say oye de ama Ghana for ye bo modern say yebekwa ahoma ne so na yebeje emu enkyeremu ewo ho enom nti ade anya achi de na oba abeka ye ho ama bibia aye kama jumade ne ye live ewo Facebook messages no bi ne good morning from Prof Prince inside Bobriase ahen Boboano in the Adansi North district. Nediane say it's good that the President John Dramani Mahama has directed the MPA to cut 2 cedi from the fuel price. We hope the reduction will reflect in the transport fares across every length and breadth of Ghana. Greetings to the barrister and solicitor Benjamin D. Ando. Yawo Edum Kumase Nedia Odeba ene. Super cool say ade achiabia ni munsem no kra ade achiabia to the whole world. More fire. To aso kama. Masaud ewu Kumase Bantama. Nedia Odeba ene. Or say since when did the NDC government come to an agreement that international conflict can affect our petroleum sector and economy? Trust me, they will soon arrest opposition member just to divert attention from the increment in petroleum. The propaganda they used in the opposition to deceive the good people of Ghana has started exposing them. Hashtag still Baumia Beba 2028. Regards to Honorable Sampine, National First Chairman, hopeful Nedia Odebaye. Keep your messages coming as and when would the baby. Okay. Yebeko ye hwese benya energy expert na omo de no ntomunti no yebetro ne di nkomo abande nsakire foforo bi aba ewo koko sem no emu na koko sem na wode nhwehwe foforo de aba no ense sese koko no
se uobi a abusuafo asase no nya wo dia o se abeye protected land na once abeye protected land no nti emunsem ene emunniema bebre no emra aba beto so se wo pese wo ton okoko asase a se untimfa wo penton gise obo aban amane na aban ema wo kwan enti the new cocoa board no mra na yede aba no cocoa board bill a ye pass no na no 31st July no say na eka cocoa board ewo oversight cocoa board oversight no ya je free cocoa board nsem ye de ama finance ministry ndi say cocoa ne cocoa board nsem nyina no akoshe finance ministry no ase afi ya ma omo commercial operations mandate and say ya the cocoa farmers pension scheme and education trust eba ya de beboa cocoa akuafo no ma na cocoa akuafo na so ya ma omo pension scheme afi producer price guarantee at minimum of 70% FOB no say said ya yeto niema no ewo amansan edwaso no eno ehun komodie na aban ye se obema akuafo no FOB price no 70% eno ye dia aban no akase obeye ede ama eye akuafo eno enti eno so emunsem ni afi ose mandatory cocoa price risk and hedging policy on ye enhyehyeye bia be wo mede betu cocoa bo no ho said ye be ya ne soro ko ne fam eba no enkoye se ebe ha akuafo no and afi ose cocoa farm designated as protected, no mining within 500 meters and no so cocoa emfu no ya de a ye bo ho eban wo ho enum ye be kwa homa no so enche na yene eye akuafo ehene eye Nana Thomas Boache akwakudi enkomo Nana Thomas Boache eye akuafo ehene ewo Huni Valley yene no ni enkomo yi. Nana, good morning. Nana, good morning. Yeah, na anope wapom to saying ayo nana yeda se anope se ye frɛ wa wagye yen so se woni ye ne ebekasa aban de emra ne hyehyɛ foforo aba koku adwuma ye no ɛho na emra no ba ko ɛka se aban se koku akuafo obema mo world market price no FOB no obema mumu sade esi to cocoa no wa dwaman so obema mumu 70% wo sa sika bia ye de to cocoa wa dwaman so FOB price no wada roma ojiri ye se san hyehyɛ foforo aban aye fa cocoa huin no ya de a ebema cocoa akuafo in practice musika sem akonkan na ama cocoa akuafo adiyie ana se uhuni se nhyehyɛ we no eye krata so a yo OWOAHENE me da se na me chia atiefu anopai right tie wo TECHIMAN free western region Huni Valley ne Kapampotemo right so that's anopai ewo akwanya wo di amame area to be a new chief for Sempa obema yo sampuchi mu abi ostoma eno de enka me so mu pa na nsere bi ekeka ho no eno na timakoma na so me ka we ho asemedu no so aye beka right we fikati ubi e ekuma ite enye nkrata so sadi e ka ni se be ba kra ni podi ka me se e bo ma yo amuchi mu abi otwe isa se ko adwuma na ya pa na ganka ko adwuma ko adwuma na de ho ka so papa sa wonye bida ko so bi abura enye na ai apewe mi daba enka ubi abura ya do osri un abuke ate ibi ni na bocha so ubi abanchi awdo ho ba ko mienu empresa so na bo enye ma bebre fudi ayi bia tame mi ku ani pa an obere wo muti se koko o ba ye wese reading ha so o
wo yi afi no wa fa adura pete so am ban kura no enye empedu wa nye kura ndo opedi die yi kura de bosumi bi obebo timpedu mi no obeto petru obeto dru ta o ma e konsu machine prog ehun niema e ka obebo no enye si e machine kura ye display fu isi e boto bro kura no and now 70 to 80 million. I was in 2,000. Right. Now, by the say, what my 70%, why are they doing so? I can't remember being there. We are carrying one, or my 80%. Right. And I could need, yeah, by the young home fast 20%. I want to prove that here. Right. And then the one by the cocoa. It 17 years the castle, now so 24 years that was in review. It was my 8 ankayepe. And with me up what say you cry for my 18 years man. It is a cocoa man. And my bunina a chum who free. I don't know someone say, see, could she have meeting as and they say a local meeting. Yani cocoa board when if we be meeting. Toba, unya below 35. Right. Okay. Meda say, Nana ufshe bra uye koko adwuma ebepem enne ene said ya yeto koko ewo adwaman so afibia no a wo de toto de aya munya sa akuafo a obeka se akuafo mon sheda pa nya mfaso a ewo se munya ewo koko adwuma yin mu ana awahin me da se eye ane buru ni ka se mo se yes yinya eti uba koko akuafo ya bra bomu be uba ye chia baby, why you Western region? Obeshe, Oma, Etamati, Juma, Oma, area small scale, Juma, Oma, area galamsey, Juma, show my sitting, and Oma Brabo, now that you go for better fear the encounter. Could I can 70%? And now in okay, 2,587. One bag. I cocoa power, but one abo, ABC, and blue, a two, and some of a couple of 2,800. And you will be very hard on me. Got here a more banshee, more dear, Mankini, Yadua, after the end of the economy. O maso da o ko wa ditika koko die o ko so kwata wonti nie wo be ikedua e bia sisi afuo mu nyina de abawo so bia wo so obekwa ko gina afi atike enye dwuma ketwa nko wutime ye e digi sapafo ba befo ebe we nyina chi no wo ka se wanya sa 2,875 per bag now current price ya na Yes, me and my aqua mini awarding. Maybe we didn't in our bopa. Yeah, apart for car. It is what me and Yana do, who's wound ye be. And more so, Yana do, more so now, bread to do, more so now, boca to do. Okay. Money be 24 too many shares, this idea, and maybe I didn't know what you were by the day. And really, egg yet to my, that's almost someone. You bet him to Sukoko party at I'm buying the parliamentarians now for your Samra. And we never do want it. With the money was right. What kind of cry young mu preko? Ewo ho enum. Emrane nhihefo fra bande ban se koko nsase ene koko mfuo no. Se abeye protected. Wo koko kuani no. Koko afuo no muntumi nya de foforo bia kan koko no eho. Eno da nchene a untumi nka se
wo de opɛ utwa koko no agu adua de foforo untumi nka sɛ wo ton asase no de ama ɛyɛ obi so mfa yɛ galamsey ana krampo sɛ wo sɛ me na masase no menye koko biom me twa koko na agu na makodua buro emra foforo no kyerɛ sɛ muntumi nyɛ saa wo yɛ kuani ne akuafo hene saa mra ne nhyehyɛ ya aban de bai etemo sen yo why me that e kra na na ya me bisa first question so koko akuafo ya swear affidavit dey say ye dey be ewu ana Debbie na me ne wo ka say mi wu so a mafuo no omo ba be ye ne den so what you tell me na dey give me a me bi but na me wu mi ni asa ko subi mafuo ne da ho omo be ye ne den materials na ko ye sa amre party lawyer for pa wo mo ko ye mra wi we de sabi brevi asa omo sa ko esa amre biu awa bom tsana se o ba ka tse o se ukoko no but dem emagri me ko 70 years na ka tse se koko du wa se twebia wo ja twa ye de me wa odi bia bi fofora ye de mra be me ko dia ta se no bi be ye nkra te bi ma me se e hye wo guni e ka be ye na mu du ya be tue akwantinfin popri mu se tete asase ni aban asase sai se Ghana for dia na me madoko ma bre anase amwa me etise gbar kra me nye bio me ameka no anase me baby ati akire mu se me papa ko do 40 to 50 years ni na baba ko mu nku bi aye dambo because of bad payment intime and then school na ma ko bi degree me masters my me doctor bi because me papa every can na wewu na saase no me dey ko ye bi go bra mo se ye dem se bi ya bra bi ni mu se mu ba e mu nye duru ma me na me de ko me yo baba ko na ko ni da wona dane kwaya so awu ye mra no so de bi nya me do no we bia na bo Ghana right yeah me ti ye no me wo fu an kasala me di ya o ani aru ko so bi ko bi bro na afia na ko se ni no bro me bia mo a ba bo kusu ni de ti ko ani ko ade me se me se sa me sa na se me de mra be du e bra bia ma o kwai ene e se ya bre to mo so me do bi o mo mra ni e fa en sa se ne ma o mo ya mi enche ke do fa kura no mo so me do ye mo Ghana parliamentarians when ya be akotena hwemra mo hihye dia ma ye ya eto abama mo se mo nkokọ dwi ya wonya hihye fa no ye kokọ aku afonko abi ya bobusu et ma ko hihye mra we di anya dimo djuma ye be ye demonstration pa bi tia kamra we amo ma ka sa tra sia do mo se sumo ma no ahwe se no ko ya ye di nuan ma ye kokọ aku afo fa so no enye mra enye kwa so no Kevin Brady asayaya ye ko law school ye lawyer ye shia emrahu nsempono any ni ante ba sema ye timidi e ba dem se wo wata mo mede wo wuti fo ba ye so e ma eyi ye shia mra ni mo bo shia mra ko ye sa jose mi amado koko ni de mi do koko ewu mi pio ye so bi wa Ghana e be ti kadima mi kadi wo right and you may no one not in there the no one not be jamming down for what we know the macassa said camera the 80 million and you go quite many big cry because who didn't mention who make master phone and the not to show who didn't share it right nana efe emra no foforo so e kan ho ne se e ya de a ye be ma koko akuafo no ye be ye pension e de amamu apart from pension no mo manso aban the scholarship sononko bi ebre wo mo se be ya mom akuafo no mo asetena mutu ADE ewo pension bremu no na mo man nso enya ba bia agina ewo school kwan eso eno nso etewo sense kuani
sabi areas na yemu do one go school and come kan obi so an ko bi kura o se na me ko do konku obi so okopo bra bi na ko yi do prom kura oba no abeta sa ase no bi konku so qualification ni ya bi konku scholarship ni e wo free tete na na do ba ya de free education ba ya na senior free for all okay e wo ada ni e kan ni na ni eni mu de e ko school mu kan na obi a woni koko na de ba ko ani ba kita scholarship de ko school yini ndi wadwen kire wo se scholarship no kra omo de bampo a mo akuafo no mo ma ensa nka ebi chaka no kra de meka e baba akumi ya bi mani ko secondary school right ebi nsanka sabi enhyehyɛ tie ɛna ɔwɔ ahini wee no nyina ne pension scheme abi ba ya nyɛ do TNBC law ɛna ɔyɛ sika wɔn nti yɛ sɛ yɛ pension bakuafo right ɛna wɔn fa nhyɛ aseɛ ɛna ada hɔ abi ti nɛ last 2 years yɛ ɛbi like NPP abai eba yi also so mo beye ye hwe wo mu no ne mo ha ne mo wa yi to ku afo ya me ka ndi pa di e pa ye sa precious scheme o je no ene company bi pa no mo de ko pa ye ye ti bi no ga na right men get to start no bi ona e o ko ye ku afo ena pe di sa o mo so ma mo ko je ko ba ko je na mo koko bɔɔlu ɛdini ma mo yi mo ɛsi skin ɛna na mo ṣafi ɛ ɔmo ṣe sinɛti ɛna ɛdi ɛdi ɛmo ba yɛ sinɛti hɔ ɛdi ɛdi o twɛ gyina ho na de bɛ gyina hɔ na mo de yɛ ma staali o mo de ɛyɛ yɛ pratika ɛdi afain ayɛ yi ba ɛdi ɛna ɔmo na so ɔmo ati mi bi koko no 5% na koko bɔɔlu no. I'm going to do 1% Yakam. Repeated people. Now, what the team is sick of. Don't put back what I want to have to them. I think we can't see the water. Now, then you have better for the way. And the meeting is coming here. We will have to go. It's a man to do right. Right. Ndi nana me no wie enkomodie wadaroma se emna se bedwafo no de ayemra na wie de aka ene se omampani de ne nsa be hya ase se nka wunya ho akwan wahyi omampani sesi a na yese ka bibi kire no fa mra we hu a ka wasem a obeka kire no be de wen wa me da se na no pei akon ya bodi ama me ta praise me mu no papa ma kwenya se mi tutu eti am afudu am ti be mu company minister kaka e be du na ni mo o ti kanya ha kutia o bo mo ni pe bia ni ka ho se onu ni koko ni no eni e de bra we ni no eti se o ya on time but them na ye ya sha se ka yesu o mo di ba be gu ye so dia eni ku aduma no e be kukura because me amra we ba mi koko koko sa pro abbu apa me ke ni na ma te bi ene na ka se ka sine sa sa pro ku no ha o te fu da wa te sa sa pro na ku no no wa te sa aku bu atai right and it ma ni asa be sa ya so so be sa so because o ese o be fu sa e wa be ko sa the one we go ni any edipa ndia chi apostembra we say ka that has never need to apon Roman so say e be ya mana on sign so no come to say no emra no enye fa Ghana ha ye ditina ye shemba constitution e wo nyina no enye say ye tie e so bi enya fa wudi e ti ne say no bi wa chire so a ona da jikoko asase so odo no tira no do jikoko ya fa ba chire na akudua na ta bi akudua ti at money day se bi kwa bo ya ku ni ta na so day okay shemra wi emra de
wunye duru yo eti no omunya nda ebehye kuafo na mbrɛ ni wɔso a ɔmbe bɛ di kuafo se ɔmbe ma yɛ bo papa ɔmma efika pa ko adwuma ni mu amasa anadwo kora onipa bɛ so kane ade ado. Right. Nana, anope yeda ase bebre ene nkomodie. Yeda ase. Da bre foforo ye besen afro. Amen. Ebusanfo ene a woti ye eye Yewura Nana Thomas Boache. Okọ Hunivalia ono na ye akuafo hene chief farmer ewo ho enom na ye ne no kodi enkomo abanmra enene enanum 31st July no parliament pass ye no ho nkomodie na yekoje na dwenche wo se mrafo na aban apass ye no na eba ne se na kokokuani no no wona saase woni koko na aban aka che no se kokokuani wo ye wadwene se wonye koko afuo biem wo pe wasaase ne dia bibi ndi utwa koko na gu na wadua ade fofora o se da aban so mpene o do be ko prison o se sa amra we die enya de a o mbesom well ye be se akwa ahoma no so na yakwa akohwe se ye energy expert Yewura Eric Ifadonyina waye krado a ye ne betwe nkomo ba bi a diesel bo enenam ene krata aban de ababonten se yente ebo no eso 2 cedi ene ba say yente 2 cedi no otewa bia utimbe ya wode se yete petrol diesel so 2 cedi ba bi sa ho se sa 2 cedi na yete no nyeze 2 cedi nda ba bi na yete o no kwasam ne se aban kofo sika e beso 2 cedi se no na wode ama wo mo ton fuel no question is aban for size kana free foto be mu enti e be wi ase no eno so be ba beye eka aba beto Ghana for so aban be kono na afi ye be ka se aban ba ye no waboka sei na ato ho enti e ma utim nya wo de se ye te 2 cedis afiri so enti aban ya ade eye oman sika na aban kofa nti obe calculate 2 cedi dodo a wo mo betete afiri so no na afi yatam na odi akoma wo mo akotua sa aka no shortfall na ebeba no in the shortfall no ba wi a then na ababa ye se eye eka oman no ede eye eka ababa toho afise se yenya sika na yede kohye ne aye kofa aye no yede kohye na nanmu ewo ho enom ndi ye bo moden yenya mpanimfo a yebedi enkomo ewo ho enom nti enumu asem eno no okay anopana yedi nkomo meka eye fuel prices no ye kireo eye sadia yinotie figures ne data no etie ewo ho ema uhunu ye enti eno so emu nsem no yenhye eno nso well ododo adamfo atenase ewo ha enom mema na che na afi yatetetete enkomo no ho a ebi yewia yebehwe na yedi nkomo ododo good morning. Good morning Mira na no pay apom to say yede nyame ase oso ho ye adom ne ahwe ye nti eye pa no pa fatan babia babia that's right erade ne yeboafo okay yes yenche diesel de no pe fuel de no o hwe Facebook no so atie for bra Facebook no so aban de said their prices in it aban de krata ababonten say yenye den yentete 2 cedi enfri later bia ye beto ewo eye diesel eso 2 cedi abanse yentete no enye sika kuma ho asem na ye ka no ye be boa sa sika we ya no ede ama no obehu se eye sika puduo pa ho asem na ye kan na wadaroma de abanya kani wanhwe ya on the face value obeka say eye abanya ya ade
Obekasa aban ya ade ba mo ma eremfi say aban be kwa akofa sika no baabi na odi abehye anan mu baabi akofa no tokro be ba abeda ho enti e ho nso daachim bi sa tokro no abeda ho no eno de ahokyere be breyen enti ne etie ni mpacho ma mente wadwen kyere kakra ewe no na yenwuna de akam Matia na me dase yen kyere tifo wo mo joso I believe she be very fine nyame adom nyame gusu kukura amen yeah but ni nyina mu no e be fa no sha o say o ma we o to da ya na chimbi ni kan te say na te say de ye kan di si a de ko so o ma mu ye ni ka ya re ho sempa de na man ya re ho I quite remember 2023 na you were some je no a good board think say na oye ne press conference bi right about fuwa na ne bo no ekosoro ne ade asema o kan ne say fuwa be kosoro enye word price and determine fuwa okay na momo no taxa aban swadi gu the say adwadifo so ena masa ne mani nyina ekosoro ne ade right you can see bebre oh we seem say Ghana o man na etim sisia no sisia de meje di se Ghana ni bia ayeden ya wutie SOMPA de Ghana ni bia wa na adwen se opese ohwehwe ni mum de aku se amanyofo no omo kanokre because one say mampanyina na wote akondwa so nei enkrofo be ka kire wo say fuwa enye word price ene mafuwa kosoro na mum eye sabe incompetent eye nema bi a aban no hwehwe ni ye ni mudi a enimu ti onti toto ne ma na ma kosoro na enye dollar ya kosoro ensuti ne ma fuwa kosoro ene ya ye kasa sesi yi dollar edasen and then 11-12 dollar wo fam sim Sebi yemi anuma bifi wona na no yakoyi ya na dollar enam somewhere 17 no na fu wona na 14 but na dollar 11 na se fu wona na 19 15 16 17 na den ifiri okay won ya ba ye si bibi di dumso levy okay dumso levy no be won ko shey fu okay 1 cedi enti later bia 1 cedi edaso okay eno mbe yi levy free ho eno mbe d levy here these politicians they think they are smart but they shouldn't forget say we Ghanaians we are smarter than omo for now we Ghanaians are very very smarter here ene Ghana ni bia yi MPP and this some tronchai right we are Ghanaian forget about your political party awo you may be NDC, you may be MPP. For not to change. Natia say, the abano yere nye papa. As so can ho. Yeah, okay, I say President Mama make his statement to be say. MPP for no say Russia-Ukraine war. Affect Ghana. Right. Ama ye niam bu ekosoro. Because they himself Russia and Ukraine for niam biblia na ye kre free ho no. Niam na ye bo o man no but to kwasi ho nti niam nye. It took President Mama now your president he can say from here to Russia is about 7,000 kilometers of the It is a Russia for come talk and Ghana for home. But now indication ni bibia kire say ene entokwa e koso a mindful froso no omo na fuwa no omo ye den omo control enti ene amafu wo e koso right enunti ni bisa aban no sisi ase e wota santwe ni bia wo Ghana ni bia wutie ye konkwanu ase wo store mu bia wutie bia no bisa wo ho se e de na si nura na ne so e de na si yere ni ma bi ya man yosem wo ma we mu o se anya very careful be duru ba bi no a big problem na be ye bibi ti se koko right bibi ti se dollar bibi ti se fuwa e ke hu ya se ya man yosem wo ma we mu okay because the whole thing is say sane ma me say ma bosu yi jai asawo ma ye ni sutumi
koko no ya do ye mamu but ntimi fa ya hwe ya do koko no ye mamu but ntimi fa ya hwe nti hwan nom na de ya amanyo se ma wo kan sense se ye de ye no enya manyofo President Muhammad ne se me je mfi nom ne ba wo miane ne omo ne nkrofo omo na de ya amanyosem amagesi agare yeru bebe yeru right because I want him ko transfer ko ka kire kuani se me ba koko method system million dia man abara beti so na wo say be ka kire ne se e world market wa mi wa no wo ka kire no one ka kire say world market dey determine the price of cocoa na so ba na wo beti so from tima e why na di turu akire no e why na nka no kore and na mammo mutumi ani pepenti you can say be just like that na ka yenya obi amane ka sa asem ne say omo a sebe wonima mamu mo matena mrase be fie ababedi o man no kora bi so da enim de ene kan se bi wo hwa na ya awe ho hwese enne fuwa kwa na ekosoro enne akikaduro yenu wansidi akikaduro keke ende kora de achew no enne ga na bibia sei onim ene ye dollar ejina ma ye ho tire dollar ejina ade ntire ye ho ntoye if say Ghana say dollar and the trade yes say ya dollar jina de jina yes say ho kire ye hwe on say amamu aduru ba bia won sam a wo beka no ebe ma even wo ankasa party no okay enya ho to dache ene abanse wo ye hye ya fa koko ho say twemre bia wo de ba kuani a memo masase e be mamre papa apro masase da ho na me do koko you are telling me say meet me atwa koko na gu adua de afoforo a aje wo me medam na la yo dia ese koko na be ye koko asase bia da koko afo bia be protected land asase na ye ho dia aban asase no ye ho dia me ba so what say asase ye nananom dia asase ye yen dia ana Ghana constitution say ejapade wa asase no mu no ene ya ban dia nti koko ye ejapade wa asase no mu me dabi ye wa asase no so enye wo dia asase ye me dia metimi do didi okay but inside say gold bi asase no tokuro mu a eye wa ban dia but what I say enti wonti me no gold na share asase na se no eye mra na ye to so ma ebe dane aban dia ena se say no so aban ye mra to koko no so se koko bi esi asase bia so ye aban dia ene aban no tue fi mo man nu na ye tere on fa asase no na fe ye ko na se ni se ye bia bro e wo man nu enti me do be ka kire se wood water enti mra no kire ne se mra na o mo aye no ne ye kire ne se asase te se dem ha wodi dua koko a sese no woda sore da kora na ye wadwen se mekora menua koko bi mi twa koko na gua dua bura watomra wo be prison na koko na wo manu mu a sabi o nke nim se ye betima nya so mfa so no koko no for now no mfa so bi ni so keni hu so do koko nya mfa so na me de masa se koko ana me se me dia do koko no mu ame na me koko na fi so na me de dua banchia na mo musa banchia be boa me a what is the problem say abaya aban there all right samra we no ye misi e ho se e ye mera be boa kuafo wo bo kuani abra no so ade no to so wo nto mo mi factories e ma no ba ye o mo do no koko no ye ntimi na da nani wo manum na kuafo no yes ka no se mo yo say a new emra na kire say 50% of ye koko e benya ye be dan nani wo Ghana de chese ye be dan nani ye am no on be sim fidi juma say everything and then ye be si video da ben ye hwa ban ye frika se be si video wo man we mu e be nkure isabe na yawo nana video ni ye si what we say so what si video no what be factory no and also say say be factories no ti ye hia ne ma e dey say you produce ne ma dey ya to da ho ama yo for ye style bi sa odwo ho ato na say o ma chichiro e dey gogo na wa wo nto gogo fo sika kam akuafo esu wo say so kwasa mra ba say wunnim na sa na wote so no wo say ena say ye be ma akuafo no ankasa pension won say obi dokoko no na ogo a wakadem na wo say wo ma yes koko scholarship ayene bi say akuafo do say na koko scholarship o mo to no mo chama o mo guess obi ni koko dua ko ohun no ya allegation misi koko dua obi hu bi da enso koko scholarship koko school wi e wo man we mu
Ebetima ba se ohun koko duada nanso obi ono koko na edi adanse ma no adanse bia hu ana Ghana na ewo de na ekozo Ghana na de ekozo Ghana na yeken de ekozo Ghana na yeken obi teacher ni wati school mu tira de wono sabi obi TECHIMAN wati hemfa na hemfa se fi wokora onim ho se woni koko de ba bia but scholarship buy no because of politics na ya chinchin sa na ya da fama bi foforo right hwe ene back to topic no fu asema ye kan sisi yi 2 series aban say what about it oyi 2 series oyi 2 series free later bia so diesel nko fuel petrol kan ho what the sakrata we babontin enti central for ye ko kase abare say oyi 2 series we to us about fuel 2 series we want it say go pumps na ko hwe ene even motor keke ya na auto fuel just 50 series ne 30 series na e ma no ene auto ayi no ba bia ene adrama fo no mu se drama fo ka so mba to o munyema mu a o mba to lori fe mu a na mo de tokwa ba ene hwe ba bia diesel aduru cho bia petrol aduru enti drama ni ka se wo to na yim se sia so a the problem na meba sisia because they say the way pumps no say corner there adrama for definitely on better case kam and then a ban person wa vet into o say yanti 2 series o na ente o ko na bi anti hu yanti just can go fan away say ban na betua na wo he go ye fi confess bi mu eno ye question because say yen fan say aban akofa abakora mpo a baby of fire no say enye sika no ko sheho indi sika no besa ya na ye besa ya tua sa sika no mj advert mo zin sika no we okofa de we na o de ba be sheho eye kasa keke o ka say the same thing to kokofo di aban ka say o twa sika bi say omomfa ma kokofo no omo bo ka no o titi yi besim ne say sika no we omo do ma no na o ma ka sem ne keke omo njo ana na pa na redi ayi bi a esa edise committee yo mo kwatena sha no mo hwese be ndi yenwe na yemra eno so very good nti ujiri yese ye fuel sem e wo man Ghana mu kwan ben na yemfa so ye problem pa ne say Ghana who says you two fuel no be fuel do Ghana but fuel no to Ghana no fa so bi ani so ye nyamfa so bia wo fuel na you no so wo eto da ye pre ho ye ma bia and how na eden ebreye hwe you know what na ayi fuel aine bra president kofo e discover fuel e wo Ghana say e wo say ye tu fuel e wo ha no right ye tu fuel e wo ha no bra president kofo e discover fuel then was nkeye say you training ye nkrofo a good ye betume aye ho adwuma abia se ye ha no say ye betraining ye nkrofo ye be ko nkrofo akwa ma no ne akosia ho nimdie na ya ba na betu de ba dia onim president for discover fuel bra change your government ba ya pa ya ba ya say de ko sha wa so Ghana for mra metu no mo ma ye say is it 10% you say bibisa ujiri say partisan politics NDC and MPP said ya because they are banking a reality adwaman so petrol no bo okosoro ye kofa ye de sika kese na be kwa akofa ni odi sika kese be kwa akofa no ode sa sika kese no obecha ama ye na ye koto no ochema ye na ye koto no a ebeboa ama sikasem no etumi akonsoro enti we say yi amanyo self na ye tackle the realities no what say me da say enti okay enti say ayi and say okay me da say bebre obeso boduo na makọ abaye kwa ahoma no so Dr. Eric Efa Donyina energy expert owo ahoma no so ye no eni nkobo kakra. Doctor, good morning. Hello doctor, good morning. Good morning. Na no pay what to say. Yen so ye ho ye pa wadaroma. Yo. Doctor no pay the boko.
enura ye wana aban de krata bai say MPA wo mo absorb 2 cedi 2 Ghana cedi wo liter bia ye beto wo diesel emu wo Ghana ha enom na sankomodie yeja ye na ye nim energy mu kese no na ye pese ye je wadwen kire 2 cedi aban say ye absorb from energy policy perspective. What does it mean? Yo, me that say, I'm here with you for you now. It's not petrol born price and a cost component. This is more Emma. Every group that you three or pumping. You local taxes also. Maybe regulatory taxes. Now regulatory taxes, no. And on the funded downstream industrial activities, EBT said you form petroleum price policy. So the BP out to Ghana APIA, say 12 liter 12 cedis, found a baby out, also better on 12 cedis. And go back and say, wow, what ABIA family, the food and fit them at home, Bahoma, Nebwedi, Tibia. Say you 12 cedis for 10 and I say Accra, will be 50 and 16 cedis. About 10 and bulk oil storage and transporting boxed almost more storage depots different parts of the country. The nominated there will be already funded operations maintenance. Normally being so regulated, NPA and the commission they can count. Now, I agree with my taxes are holding in environmental tax, energy sector, debt recovery levies, and taxes are holding. Regulatory levy winner, officer, so what is what? Don't go for how we pay and farmer, until I find a 47 to citizen, and then through farmer. Now, this year I find a year oil price also well market. Right. Hostilities are also Iran. Iran here, and as a Middle East, only a major contributor to oil going to the oil market. This production engine also a Madudo oil market. And a commodity beer, so do not know who just on a commodity no more ever paying. Right. Right. Yo, Mira, and this said, was ya can we know, won't tear see mu. You bet me, like I say, 2 cedi a year to sway no, a subsidy na. Somehow, it's not said, stop the pure subsidy part, the actual cost, no, and I'll bet you free so, but we are buying one taxes that. What we should say it here and also I withdraw. Somehow it's not a subsidy. Okay. But go say, my chap movie and I'll say here, not feed them so also watch it with India. Yet for now, what here. Somehow a bit not a subsidy. Yo, but yo, Krata na buy no. Aban se wa directly MPA say, womo enyi eno emfiri ho. Nti ye misa say, ultimately no. Why no be sa cost of 2 cedis no MPA ana abaya na fuel marketers ana say the Ghanaian taxpayer. Electricity gap kakra. My regime they would give our benefits cannot know what you know or the deal maybe. Yes, I know a show of Pasoma or mining a social of Pasoma petroleum industry one kata and so it's or my age not said Sajumana now buying these kind of things. Sajumana Sabaya pay Waphobia and Fasca and Fumba could this Sajumana, Sajumano, a best sofa. Right. And he's a CA meet me dress. A young president cannot buy the Jenny go to Asanka. We go to we the sanitation. And they be all has a sanitation of young woman so crack. That way, young woman so crack. And now say, okay, the complete frothy before Abba. Now, open you go to. The other say,
Nanka buy this kind of Quacoyan, only is Capobia Fine. This other no best offer within 1 month period. And now I said, my business Capodi baby, and they are Quacoya, yet means the Yenima Bible to any baby, said the obedience guardian. Right. Openi krata bind the babonten no. Wose saa 2 cedi ayenyi no. Eya bosome ba ko dwumadie. Ente bosome ba ko no de ato so yemfa ni saa dwuman. Ewiase adwaman so crude oil bo no kwa na ekosoro said ya yatene nansa na yehu nansan eno. Obeka say aban na montuei eye sustainable. Sustainability there. Services to say sustainable. It's not said dynamics on the world oil market is very volatile, very quick. It fluctuates any moment. America resume possibilities for Iran. I'm not production about for. If it's not in the next 3 days, no more guys. Now they are almost straight. They be better than insurance before a far on the call. Come. Which number say within 3 days? Right? Which number say within 3 days at the time? 1 month, if you say good enough period, you have to monitor the cost of oil market. Right. The prices no high, Kosra, matter. There are control measures, as I said. Other members of the oil producing countries are OPEC. OPEC might receive Obia Kuta. The data in Hania Mobia Kuta or the produce. They say Iran and Antameza is anyone. Omo Makam, this Angola, Nigeria, Russia, and they get OPEC Matepo, Omkuta. No more to do more, they have been replaced. Yes, they say a sentiment in Iran. Right. Ebio wadaroma wonti ase mu no aden na sa 2 cedis no anya fuel like anya petrol na ekoye diesel nko a oil no so mo refinery yo that's I would be yo petrol and kasa petrol no cry yo mo agogo be miasa and you diesel no so you want to be your light crude oil, your heavy fuel oil, distillate oil, and they can come. Now we're finding giving quantity and fast a barrel, yeah, oil to Sababu, beer, one quantity of Mutinia. The Unyanakese, na amount for Yanakese, and then I never go about anything. It is also more oil products, oil, diesel, they are affecting the case. And I did also be no so baby reduction in fear. A benefit the larger proportion of the community, or benefit is the larger proportion of our citizens. Now, cars are not the trucks are here, actually, they call German to do one diesel if you articulate a kill and they can't count diesel on issue. And heavy duty buses, extra passengers, Ghana, length and breadth for so these are no issue. These are by quantified diesel as well. A benefit, Nipano to do one and so the faculty petrol. Right. America to do one, mean one, this all petrol, mean one may benefit, but you only I know. That would be Navia, and mobility and Ibisa. 15 probably. Now, do passenger car. Now, do and so could you? And on the benefit, depend on to go and it's not by the call. Right. Mira, afe my entire say o sheko ochina anadachi mu a. Eyade a abanti 2 cedis no. Ebe force so na ebe compare transport operators. Amomate take sika so ana. Nanka, Oma did so much percentage. I know the betum no ne quite mukakra fine. No, Oma be 30% large. 2 cities here buying at a free street. The price then go back to what it was before. The transport operators, they will pay more for fuel.
Omo to said they no mo to na no. The denya cost of operation and a car omo ba omo de som me no omo twen free to abodo so ko abodo so omo de yenu ya ne badwam maye. Omo be to mo fuel. Enti ya to mo de me hwe ni mo so omo betum kakra. But that to see this year by a TPC e be ma se na ko mpe so 20% ABIA on the beba be 15 and 12% and apro so ABIA 20%. Yo, Obani, yanu wie nkomo yi, o expert view, o expert advice, energy sem ho Ghana ha in terms of say ewuma nane bo kosoro na say aban ebewura mu kakra etua sika na kakra bo atemamufo ewumu a na asan agensemu ni ade no utuye nyina efo a o expert advice ebeye de wen. Yes, sir. Obi so be mo di ami a to say one kaso di ami. You make the oil no you kakra wo ye mai. Any more refineries in so ha. Now to recently no nanka e2 the ye crow not to do ma ye crown refined oil anything ko for my so the bar. Now refined oil so the better one. Cost abodo miensa na now so the car oil not yet for your pumps organ and the kind port now is there not 80 party the oil from our with your port charges and the taxes. There's also and also on the charges on the oil. And if you can have your port now. And also with your port charges and the taxes. And you know the car oil born. Right. They say I am in charge tema oil refinery and sent you no sorry I'm verify the crude no be hand. Said I buy car no step up capacity. Now taught me a refinery be 100,000 barrels a day. Now sent you so the day become one. Ghana has your daily oil consumption be 100,000 to 103,000 barrels per day. Yeah, Kasa, your refinery is refining in a my big crack. And all that why oil so I say refined fuel a free amana. Say crude, say crude na ye photo to be my so say ye crude na ye refinery ye no ha the bema oil for I said ye very import for refined fuel a free amana. And I did chat to a crowd so they say ADE AKYE say one for na and then for ye Brunite Wiswa for Susubia Toko. Semia Kudrak, I use Subro from Podium Kamekase, on because they use wisely. Right. Yen Shepa Faswa use oil product. Yen use sparingly, yen use economically. Yen use more for productive purposes. That's it. Kakano who can now then and make Kodimo Pure. Me compound me koye we me koye me kohe no ma me koye si na yentie no so until say born be bafo say children no ye ni bebre wa we should be bia now they should be up on kakra. Right. Doctor, anope yedase no nim dia wo de aboa ye nkomodie. Yes, sir. Ebusafo ene a oti ye Dr. Eric Efa Donyina na oye energy expert o say ahohia bremu no yenyi ni bebre niema ye yuso kwan fa so yisu fuel no ye mra no ase afi wo se ye na nkasa ya revival tour any sentu oil no nyina aba mu no se ye tumi refine crude oil be 100,000 barrels a day and 100 barrels a day boy because Ghana ye daily consumption no 100 to 103 barrels a day ankore no mako ha se da kure betima no fuel sa de a ma kana ye bebo akokra no aba no eso ate ododo maminti quick one no na ye mra yidie no so common fund no one say they are working
the last year okan BCCA I say omaya yen ye wo fuel no ebi wo ye mamu right yeah was say ye hwe na ye dan dan ani no yeah adwen say yen yo ena tambia no ye de ye ho ato abrofo no so right enti ye kɔ na ye japade no mo mefa no mo ma ye percentage kakra bi enya kwadworo akwadworo o ta se o ade ni bi o o so obi mra metu na wono ma just 10% na wono fa ni nyina nko na wono tu kwa bibia na wase akokra azam no dwuma won tiaze o ade no wo mamu no betu de kwa ni mamu antara watiska ase akokra se wo sande ba yenye ya dwen se o man no yebe dwia kwa chiri bibiri se dachi bi no ya hwe ya nema bi be hayen because se o hwe de we a nema si tie se awo o hwe de we a nema si tie se awo ma we ma ka bibia kire yen se one ya prepared se ye mpanimfo no ye prepared se ombemma nchirima ye hwato ye da right ye mpanimfo nye prepared so bema nchirima hwato omo nema omo ye ni nyina ye nema akwete se di omo no bedi se sia eno nkwa no mo yo okay as a bambi nke bi nya ban oba odna na beji fomo nanka what dare nyema ni amye hu se ye mfidi djuma e wo manum as se dan ye nyema ni right in fact o kan na se sia wucho no da ko Burkina ko he dia Burkina president wo ye Burkina o ka se na dey military aye Tuare aye in fact dia ko so ma we da no ade o because the politicians no dia be ko say ya age dia ko ya dia because tell be catch them say age ne bo no e say ne tie o ba na say so be in west o wa no do be say no kura wo dia kura na dia o ba na eno etre say okay me da say yenko system be boy na wa ma yenkomo we me constitutional review committee no womo ede omo recommendation akoma aban na obi anim say commission na committee bia the report ma aban especially efa constitution review ho aban so kire na dwen ewo ho na ye said ya sha ase nora ye chechire mu no eno ana no pe ye pese ye ntu de bra Facebook no so SOMPA 106.1 FM Oba SOMPA 106.1 a ubehunu ewo page 70 is it 71 yeah then paragraph no paragraph 3.13.6 paragraph 3.13.6 ewo topic na headline no or say District Assembly Common Fund into bracket no article 252 na committee recommendation here or say the committee recommend amending article 252 committee no e can say yen sachira article 252 no emu na ye sachira na ye gina so a pager assembly common fund no e de ekọ ohanche mu edu ewo yesika ebenya nyina emu na fe ye integrate yemma common fund administrator no yemma ne tumi so no nko a obetumi de adi ne dwuma ewo saa sika no eho na fe yenhwe se yebesi aban kwan na aban onfa common fund sika no bi emma eye MPs no eno ne dia ode atodwa ewo ho na wohwemu a aban recommendation no ene se we ye dia committee no kan ye esusu ye aban say wonyentom the government does not accept this recommendation. The government does not accept this proposal to increase the District Assembly Common Fund to at least 10%. Aban say ya de common fund ye betuma ko 10% no wonyentom. Ena aban say wonyentom say committee no be kan say yensi kwan say ma MPs no common fund no ebio aban say sesia no
assembly common fund no ade a ye de 80% ma assembly no dada enti 80% na se kire ne se assembly no sika no 10 cedis a ye de 8 cedis ma wo mo enti ehia se afi na ye be ye nhwehwe bia se ye ntwa sika no empege mu nko 10% ye yesa na kire se sika be fra ban ho akwa assembly se no ebe dɔɔso ɛna assembly common fund de ma MPs no aban se yetwam a enye ye efise MPs no by default tio aban se by default o ma ba be ye development agent wo mo constituencies mu enti wo se ye ma wo mo sika no common fund sika no ebi we ni nkomo a edadwa so ododo mamintie wadwen wo ho nura se wo hwe committee no omo ayi anka omo ne ma ban hye anka omo hwe no omo consider no sana besim putu no obi atia si nanka ye hwe nanka ye mfa ye adwuma ayene enti se o break ni down a na ti sika na e ba assembly no de ko MPC no no nka ye nyere den ye mfa ni nyina ma assembly no dan say be use kan be ma MP no ayene all because of say wono no so no ye discard command wa wono so hwe de different ten or be ye bi na assembly no kwa na bota ye nye den enye ho sure wo ya ade anka omo yi no very nice nti aban so onti ase mwa aban so onti ase ai onti ase se maka se sa no ma we papa bi e wo bia ya do mati ase papa bi e wo mu e be boa yen no onti ase da unim wo ye mpia mputujuma nya wo dia. That's right. That's the law and it's a fact. Yes, we have you have every right to say ye de akohoma sika beto ho say afi ye bedi sika say ye we be education ye we be health ye we be rules ye we be wo mara se bedu afie no wo ho kwan se olo bibi. Yes. Na wo de ba eti wo lo bi wi a na say etomwa you leave it to the assembly because sikano ya kwa chiche sikano di sikano be ba assembly enti say di sikano ba assembly na say schools na ye de kwa ebia na no president mama be gina ha hye ye bo say mama technical university okay what is the Buddhist technical university wakato be sin TECHIMAN mini de tell say cry to what that ye kan wasem say kuro obi kan wasem bi mu very good ye be technical university enti ebia matreje mensa kosa wakodu bra se bedwefi aban wo be say ye bo so we technical university enti sikana ye de ko education sector no na university do do se be si no mai mu no dia wo say ye bo no mi kopusi amana ye den amana ba enti akwati se ne market ye si yes 24-hour economic market it is kind of see this percentage and where then and where market enti se percentage we go education na se be si university a approve on way wo de ane se obedi akira ma budget na capture MP nya wasem okay ba wo de ta ban so on chase no e de ta ban so on chase de ta ban so on chase no o se Ghana no omon ye say we are not smart enough sa no mu ye enti wo do say se project bi e ko so mai mu a ye hu se e ya bi na ye wo se bi ga timba ka che no krom for se kwar me ye kwan we de ye ne ye kwan we mi MP mi no dina so me ne me ye kwan ba mi wa obi anim se sabe MP o ye kwan because sika MP bi e wo Ghana ha obi tin this guy kwan even just 2 kilometers kwa o do se kra onyo wo na me tell but unim abanu ne project no wo se sabe yes enim de so se yo na obi dina kwan no so me ne me yo all because of say wo na to no so aba MCE and Tony Swaba, DCE and Tony Swaba. And to announce that bia won na bakwa to me. And you say what den hu be sem. Na wo yo bi matema mu fu hu say adena cry dey ne dia. Say be ya on be gina to no mato ba ma no. Ba mi waro ni say adena wo ye no nyesa ne say. And to nim ono ne common fan na part na ye dia ma no skere dia ma no. De ono open ode yo. Bo no di trebi school fees. Ba bi kura wo ho a. E ka e ho no ade o mu hia no ho no. Nya no ba hwa yo. Because of what to our man kenti no baby say ka ade no kokran enko ho e bia probo na ese enko probo na e bia bo mhie nsuo no mhie school bi wo ho but o hia probo kokran so mo to aba me
na wadane ni de ko ba bia ye beto aba ama no enso bia ba bia to aba ama no kwa sa ade no enyo Entinka Constitutional Review Committee na adwene mu no ye de say sika no ma assembly no assembly na be hu say yemfa we kwa because assembly no ye needs assessment say krom half we hia ade ni krom half we hia ade ni nti yemfa nko honom unim another drink say unim so obi o di MCB ayen che be no pam biedi so what study woman bebre of MC no so ana oba MP ayene enti unim omo yes smart no ne MP hu say ne DCE no onya na obetu no eti denti na menkeke no na meme mo behye ho enti bo se project ya enye ni project MP ni mo e kura no na MP abeje enti se what study Ghana ha amam DCE no omo no MP no about 90% omo ko tokwa so what study ya enti ba president mama kan sa asem we na no say wo yi de amam DCE no ya say MPs na no omo recommendation no is about 80 to 90%. The MP ji tun so no betima ye den aye adwuma bi ko won pese san to kwa bi ye den e be it is a very systematic am no be betima ye adwuma na ma appoint DC because o ma kola metima control no won meeting the nation be botom the American obey den obetie but me kofa OWOAHENE na me de be ye MC ya OWOAHENE nya MP obey den obedi enti oba onu ska no bebre na ba ho enti obekoso ye adwuma mo ama ma fam so MC we de ska ba o de ye den or ye adwuma enti kire bi no na ye hu se ono so o stand this with me di MP mani enti MP bi hu se kwan bi so no e ma na adwuma enye den enti me ye kama o ba betu no di ntra ban se won te ase yina ni o because emra kwan so no say ye say ye de mra na ye adwuma ma mu dia emra no kire say MP onyo na ye mpuntu adwuma MP bia kan kuro mu say me ye kware me ye we oboa enso ya masese no akame akoye se ye pempuntu na ye hwe MP sanim ye jai assembly sen gu omo ho no ye dey not enya me nwanwa sende ukoye ye assembly sinu mu ampuntu ni ho because assembly na nipa no o man no ye de ye ni besi omo so se assembly mu na ye masade se mbe ya de we amaye no ye jane ye di MP achi all because of say MP no pese o yema ye hu se because me say TECHIMAN out ayene onabo kosa oye MP banya na aba ne tie akondwa so ena mayor on ajemansa also ye MC na aba ne tie akondwa so right common for na eba ni nyina no yeden eba assembly so wono so nene na powerful etrasi no mu nko embe fa so o meden o mu be ye adwuma enti onabo cause ni tumi bebri wo common fan so ba ono ne part kakra yate se yemfa mo enu mom ni lobby na ye onso kakra betima ye no soro ho no e no de ba be ye adwuma e wo ha eyi se onabo ajemansa mayo ye na adwen se obe ye adwuma onabo cause obe kana se obetima kana se once if say NDC person or DCT we ya obetima kana se true adwuma so what is the message to na adwuma obetima kana se because kana say na wo and say what timitra se MP no be bogurem and say be kakra wo nyam tim be ye adwuma sen wo dia na wo bo abro okay say yewra mayor Emma MP or your position MP yes otumi ye adwuma chen assembly no a na te say abro sinto aba ho kana abro because I said you can say MP come on percentage say omo de na ye ketwa bi I have to check quick one and omo je right na say ono ne ketwa a waje no ono ti be ye adwuma ye popular esin party ono te gonwa no so na you are not serious okay yes that's what it Inti to avoid sanya mani nyina no ade na yemfa sika no ma assembly no inti wo MP de wo konkran na wo hwehwe wo de wani kan uhunu development ayi bi na ebeboa ukuru a na wakodi hu nkomo wodi hu nkomo na wabo MC amane
MC madi nkomo bi say bra na yentoa so nkrata ifira assembly nyina fa bra na yemfa nkotoa so na MP ni NDC mu dia toa MP wadwuma no lobbying ufiri wana akọ parliament na akọ shemra ye shemra na oto ho ye be read the budget ya na wa hwese bi be ba okurom ayine adwuma ni bi be ba ayine abanka so be school so a then you go and lobby so benya bi abanka be tun so a go and lobby so benya bi asa but me mfo na ye ha dwesa de ma ye besuo MPs no atake bibia MPs no kula bakuru mo ye mo fancy say MCO oh bebre because nipa na so ahunu say woko assembly so pe chop money assembly mfa mawo but dey be mawo ba woko MP fie so pe chop money MP de be mawo go hunu so na tun so so ye enti no na ama ya force wa ye de adwuma bible so ya anya careful a emwa this politicians they are right yeah be boy no right omunye what your constitutional review here near ma omo adida ne ye papa e wo ma be boy no kukuru ni wa ba na ti ase friend ma want to say that because omo new party first but hanu na party first akan na me hu ade bi say e say constitutional review bia no a quarter president yes enti ense se aban o sesi hwe de e beboa ono nko a because say nya amend constitution wie pe no aban bi obeba no e be ban de no constitution da we da ma ya ho kire nyina o mo ye no Rollins time no mo ye no e da ho sa be ti say e be pem ne enti am thinking say aban hwe say look beyond the personal and the party interest because or the on the party interest edge and I rejecting near bia that is NDC the ho yes na ban for bar ebe hayen yes e was say look beyond partisan interest no mo share general interest ebe bo Ghana for because aban be ko aban be ba constitution be wo ho da bia na no Bra mo ye constitution 1992 constitution. You are the article 71 you say dey ben dey ben. Ayene. Ho cross ho be jisisi. Say o musika say no be ko time say Ghana kwa no dim say. I was thinking constitution so come ya amendment wo mu say o ye MP na ko twice ya e say ka ko fie. Okay. Then no be the president. Twice. President there ya man 10 8 years as so ko. The president mama po obeko ko fie. But in the MP dia utin tron mo na make obi atron ni kuro obi atron be 30 years yes oye hu obi atron be 30 years on obi hu fama and this MP no that what we hearing e say camera no kan pefe say nka wo ye MP na say ka okọ 8 years na say we ko no a it is also okọ because you no yinipa because e bia wo ba bia wo style of ideas now all the blue no no enko direction e be so different style be be mo and net me kama hwe omo mi di MMDCs no un say obi ba hwe the way system ni tiko be obi su ba obo say na niam agina di gina true oh yes say in Koranzan say for example former MC Augustine Kwesi Amoaten yes senka onya 1 year kora wo akonya no so a enka Koranzan besesa because oba ye no ode shiwbo bi bewura MC adwuma ye no mu ema na sede na nneema e ko hyew no onya akonwa no so tena 1 year kora anka nkranza besesa na no me say I was emra no nko bi medi timu medi MP right na wakwa se medi MC no ba kuno medi MP ko na wase kwa ba medi MC o ho no wase ba MP ni biem say we no ko yes awon ti ya Pakistan go na omo ye nema bi nti Ghana na ya bato na ko yiska nti omo ye omo adwen se de be boye na ombe yo nti o Pakistan go hu edu no ye nipa no nso ye ka ho bi na ye de ka ho ya ye den identity kwambi su sika control nipa okay nipa biye no wo ma ewe mu a sabe sika ehunya no so eya no so tumi kakra nti se nipa ti matra se sika control nipa de na se wo ye se nipa pesika nti politician bia be ye mangonia e chere bo yeye so what's the deal obi bia teacher a teacher fo omo yo ko teacher fo
the aba party DC ya na firi omumu no ko DC ya no ko ye MP no a year 2 years no obaba no ye different from teacher ni ono na classroom no na ono ti the same office no now to say margin no a better from you to Tamale obaba no than VAT right obaba na oji bibia ya okay adan tese bibia to adan kese bi this kind of munya way enti mi potu je ko duro na 2 minutes be di nsema o hu se ne me bo ho ban enti no Pakistan wonja na Ghana is escaping growth dem bi muska won fangu bangi o egu omo dem na de won ka bi me be se be bo mekai bi mu di o ma se na nkurim systematic mu muska enti o mo be Pakistan na ti eduru se yakoto abana na okoto no okoto okay won se ye wo MPC bu wo o ma we ma o ma dwen ne se me ma wo akwanya wo ahina kwanya the next you know obeye true obetimi ayene enti de obeye ne se tabi o kan hye enti wo disika bogumbe wa hye no makekew o tu sa brante wodi wonimdie yanka ye man kwanya enko betuma dan techiman kurani ko betuma dan kranzani ko betuma dan kintampani ko betuma dan ebie sunwan o betuma dan babia nanso no ampi no wo no hu se dabi abrante wodi ye man kwanya that in your obeba be yi mase akonwa now you shouldn't forget say who did that also forever but say kaya ye mre bi say MP who did twice o time no at the second president the kwa na ye dey ko no kwa ko bia bo be yesterday ko bia bo me ne da ho say be continue this kind of munu vie wotwe okay kan vie wotwe so na kakra we na wo da fa ko go enti why na ese o control district assembly common fund sikani nyina kwa assembly no pila sikani na kwa assembly okay because assembly bebra entumi nya adwuma because sikani so yate so de amampi onu TV na onu tise eno enti senka de say sikani nyina ma assembly a se ne botai ne so obesi school dan 9 afi we ya onya sikani nyina obetumi esi na assembly nkosi ade na ye this kan de ya dwete kakra de ama MP ontumi nsi school dan ne dia ne say school dan ba ko bi ne nkrofo school fees na wakotua ba say school fees na e betua assembly no betima atua nkrofo school fees na e betua say was scholarship ai ne assembly no betima assembly betima atenze o mo wokora bibisa I stand to be corrected support o mo assembly no home and me nua ba ko bi wo say obese wo ye de bo bi ni foundation bi o mo ko secondary school obese wo hwe o mo o ko secondary school chop box o trunk lesa de na o provision na wana to the mount na ko wonu na nu ya ro politics right but na ban ba ku dem no wo hu dai he hu je ya wo ye enyis ka keto do be ade no because a whole constituency is be a TECHIMAN south na sa akura bi oboko secondary school be provide ne chop box ne trunk ni provision e sa keto na it's not a small money baby sa do yes can free okay enti na MP o gina kwanso se me ye kwaren yes can we wana ye budget de man no ye nye budget bi afa MP bi asa fa ko ye there be ndi sika na de ye kwan no nya no o tu wo ye kwan o nya no we okay and this time no and these are legitimate questions are Ghana for ye misa ye de na MP adawroma adwuma ese assembly ye mayen ukokoro bi mo enam MP 70 onu kuro no omunyuma nyina da suguo right no correct omunyuma nyina da suguo omakwa nyina da suguo election ya bedura na ode nsa abeka e bedura election every 2027 we go kun be kuro wi 2027 2027 go to aba kwan ben na obetima yaye ni ya obetini wan yaye ye kwan papa wo ya so be ye kwan kama ya wo de one contractor be gina kwan no so abatim fa dey from Sunwan to Nkraiza ya wo de contractor ba ko be gina so afi aye Sunwan to Nkraiza kwan wi we so say contractors do say this contractors in Bebre enti no say ye koni say ya you think say ebe boy yana there be and towards 2027 you will see different contractors on road MPs yeah pare almost no mo tutu kwa no 2028 na kwa be to ba no mo lusu na kwa na yeden na ka and be wona ya to na san to ama no
Not baby. What is going on in this country? This is the time I say, yes, Mr. President, to say, oh, Jai say, I did be too good. Okay. No, we 5 times in 5 years, no. No, for whom they okay. Omanya 5 times na I deny for who emrayen. Yede ase bebre. Ye be fan komono de dia wie a yede wadwenche nyina ebehye but ansana badwafo betena se no Jmond Enterprise kaka ye say womo de apona papa de free China, Turkey, any Italy aba no womo de nyina aba ebesom yen. Ye wo bedroom door ene ne camera, ye wo steel wooden doors, bulletproof doors, glass doors ewo ho ena unbreakable washing doors ni nyina ebi ewo ho a ebetumi abo security door ana keys bi a open so ubenya bi door handle ene dodo bia de bia ye pono ne nsafo ahone ma ne de oko Jmond Enterprise a ubenya bi eba no eye washroom fixtures and fittings na your washroom mirror, washroom accessories, washroom shower, and normal water closet and electric water closet no ni nyina bi wo ho baby papa ye ton ma power abo mire emu no abusanfo eno a ene Jmond company ana enterprise no Jmond say baby a ye ton ma papa ne boye fo na efe Techima had omo ahomadia road womo ne oben UNESCO Enterprise Techima haya biem wenchi kwan so Y junction so ha womo main magazine hono womo ne Bernard filling station ene di animhwe 0540386610 0205866319 Jmond or say affordable and yana waba say be bibia be konkan gifty import essay baby bia will be a ma honye ha tumnikana bra yenkra ne mamfa mawo enema pesa okra no nema ben ade bia pesa okra firi ubi mine so ede bane ye be kra mawo pragia brand new one motoken ana say moto ankasa their life wo mu abaso nyina ye be kra bi ede amawo gifty import essay ebio yenka ka wo say utue sika no efa ade na open utua half na yakokra brew ye de ba na wo de half na ba na wabeje adekro ebeboa papa ntade mpaboa basa hodo school de nsore de fridge ahodo tapes ni televisions nom na afis chese ade bia pese ye kra no free number we 0596 417 934 ana enso say ubetima free 0541 370 na no wono atu anamon Damela Company Limited ni woman de Damela heba product no abadwa so we yafunu ye oya no pay say ye fichirko typhoid ana say ade bia ma yafunu ye oya no konom Damela TP mixture afei abunu yade malaria wanum atontimi ne de hona ye oboko boho sa aisa wode wa aisa uhuru de o personya pom de ankasa nso de a Damela heba mixture obefre 025 6867964 and 0546 439944 ene wono eni nkomo ope fuel papa ne fuel boye de nyina ba bia ne boye fo na papa Goyal Bankama Estate Techima Metropolis hadie woman high quality super XP 95 highest grade necessary any baby afi womoton super XP 91 additives ewomu eboa hohoro engine yimu fi enyina emane nwe nkanane wode nama etia po kama tie mu agire din obenante akodu still engine wa hoden ebetimi aboa ama bibia aye kama mepa cha obefre 0242 761 703 and 0242 689 883 na one one etu anamonwa ebetimi aboa ama bibia etumi akonkan well yeba nkomodie no eso na anopei yura engineer Charles Ado Dochi Yawo dodana friend no Kadi we CEO ewo Kadi group of companies na afi oyebono is regional youth organizer edema NPP amayokuo no ka kire say ye dream of mine ho enti ye hwe oyebabunu
ba no dani yɛpɛ sɛ yɛgye n'adwen ɛfa mmabunu ho ɛne ne constitutional review committee no kaeɛ no yɛbɛgye n'adwen fa mmabunu ho yɛwi yɛbɛhwɛ mmabunu ho adwuma a wayɛ ɛwɔ techiman anaasɛ bono apueyɛ hanom na afei yɛde nkɔmmɔ a aka nso nyinaa aba abɛwie ɛnɛ anɔpɛ engineer. Good morning. Good morning. Na pom to say. Yo. Yenso ye ho ye pa. Ye da se say to nsafra waje pene se obeba na ya bon komo. Right. TECHIMAN mind was a bono apu yenso da wase. Se anope waje pene se woni ye mbedi komo. Why babuni de yemfa constitutional review e ho nsem no ensha se. Constitutional review no kan bibi fa mabu no ho. Osise say presidential age no ya teso every 40 and about 35 so means say ya jetuma we 35 years iko bia obetime di president e wo man mo mre bi atwam na ntesa no achi no nkomo bebre a wo mo aka wadaroma mame ntie wadwen e wo ho na memisa o say sa position we as youth leader o support say yen reduce presidential age no. Oh, okay, Minya Medase, Machia na Machia no watifo nyina. Right. Me wo TECHIMAN dear Machia mpanyimfo bi na hensho ahene na Machia no Machia MPP party leadership mpanyimfo nyina across the Bono East region. No mabuno aye utie me na no pe nyina. Wo TECHIMAN South de me limit me ho na masanya chia Minya Tony TECHIMAN South Youth Organizer. Minya me who say once me ye babuno me who say one advantage disadvantage and disadvantage no hammer no me who say ye nkran na nkasa because ibenya few people be na omubenya sa 35 years no mo be ye den so mo ye den omoko akwa pick a form scrap for that position no but who knows obi nya 60 years and sana sebe Sradie aban ho ebi betimi a start enya 20 years na sradie ayeden aban ho me de mi ankasa me ankasa be infanto ho right me ba contest na me ba regional me first regional contest na mo 24 years since both NDC MPP no ebi nya den enimu ebi nsi baby a den e da sanka na ye wo lay age limit ewo honoma I think say nkebe limit me anka minti me nyeden e massa contest na by then pacho de make not me ba no so me ba be a lot of things and here then e de boa constituencies na that time me call be pay motos 6 motos per each constituency PA system per each constituency and me call from ekoko ye adwuma hu walleting boot ne cutlasses na say for me ba me first contest me lose by 3 votes but manya den man tia na store na be ye adwuma ntira metimi call on oppose me back one me de ye den me de we ni ya me bu hu akontan a che delegate what you say enti age no de me hu say owo capacity na why then what you say and you to know you so say betimi because say you sha kokra job no ya na fine age eduru ba bia for some years ago now there were a lot of people saying and another danko akufo adunya opportunity edi akundwa entema na nko de no papa bibiri because eduru ba bi na age na eden akache no but they make what say inti say yenye obi wo 40 years 45 years 50 years and president adwuma na eden sure and unam region way ochina unam region way ade acha unam hanomo ade acha even ye the region the ye kura no menua enye adwuma koto na eden ye enti me hu say eno no de eye bet ye obi mu wo mu te say ye mbie parliament no ye mbie mu afina yemi munko say parliament near 276 and say yemfa yempejanko 300 so 24 no abeba be kan ho no yen reserve bi ma youth yen reserve bi ma ema yen reserve bi ma persons with disability no me who say anya de service be ba be to co primaries e wo TECHIMAN South wa no mo ye be kan say we youth inti ye ma wonko ye wo you ma do wo mu dada right ye wo service mpanyimfo wo ye wo ma wo mu dada
Do feel say elective. Yes, and me honor no there. Me who say because there were a lot of places, there were hospitals. Some communities, some here hospitals, some here fine, some here a good education. We be more crafting. We are saying then eco school. Right. Now, Bobo Cabe, yes, I know. Young Fanco communities, Nanya, young Conco Boamo. How do be idea? Me who say to me, Nadia, me who say, Fasudibia. What ba contest? Pain elusu, and I'll call ye now some person call or no post. I would say I couldn't now. Dear na wahuna a ya consider because a challenge. Edema mabuna ya pesa ya sorry because president dia ye kasa constitution za wabre age na se nyina echi no wuntimi sorry ase me 35 nti me kwa ko president dia niam na ya etaye challenge mabuno. Okay, me was school no had opportunity to serve us from LSS ni right we na ba mi wi ye no ba be some test con NASPA TECHIMAN be TECHIMAN vice president be president from them koko ye NASPA National Service Personnel Association regional me be Sunyani municipal president be ye bono ahafo then bono ahafo president koko ye national organizer me feel ho no man ba be contesting me face position now right the me sua anamahu ewo mu pa na say mostly ya na resources. Okay, yeah, resources because se nipa na ba me ba me first contest no na man for na we obitimi aye adwuma no age no na say for bet nipa na no check me by age but when it come to resources then na more resources here then e no a man for bet doubt say e wo ho no mo and ye be say aka na we na adwuma ben na wo no waye experience ben na ono obetimi aye then across our position ni nyina aye then and in fact ye wo obi wo ho no mo say dem di kan ye no owie school 20 years 21 years obenya adwuma wa start away then obi nso so wo ho no ma obewie school betimi nya be 40 getting to 40 years and na wanya adwuma aye then aye nti obia ne say the nyankopon ye then e de ball no ye wo mpanyimfo bebre ho no ma sebe yeti kurom ha no yenti omfa cheddar youth yentimi mfa yentimi omontimi compare omo to cheddar when it comes to resources but what you say ye wakesefo bebre ho no mo but ya ye ne say anka normal circumstance na ye adwuma na wo ye ene obesave kakra o channel was save kakra de enchina was save kakra ntinka unru be 60 years to 65 years na de na why then was save wadru baby and ade ba ko am hu say ha adwen say so one bob brand ru baby na rap politics ma ha adwen kakra one more brand ru baby adwen ha na ye den adwen ha no say who give it out or you have to the society that you oba muso ye oba serve omo oba kuma pa tamu bia no wo no waye adwuma no o savings no it goes back to that society it goes back to say party it goes back to the party me ankasa no my experience because I can boldly say for 4 years here me babedi youth organizer me I can say me personal life mintimi sheda nye bi papa bi ama me personal life okay party na waje wadwuma to ho no no wakwa nkonkodu na yaboka gu achi na odi mfa bi wo ho no so awo ho no fisika akra wa organize na odi aba down na odi aba be ye adwuma but ni nyina no eya na eyodo pepa aye den o edema eku yes ndu fa na say o kakra ya mi we mamenya den me okay with it let me go and support my political party or whatever association or ye den o pese wonya den inti challenge no ye say o ye youth na pese wo contest bia mu dia say wo anya hwe kra wo resources kakrata wachi say be ya obetim de aye so be support the person will have to see say what do be o kwa koto form so na wa call godfather and na wa call nanfo for me ko na wa dabi they want to see say what drew by because there were some people we were on they will come for your resources or along the line now say was my resign enti ama omo amon so wo pepa omo bo politicians no obeso wo hu and bi so ho no ma wa fa say wo hu potentials bi wo mu from
1 to 100 no be support to ni nyina because potential has been a wide and wo hu more person when you undru baby ya was angrofo no wo and angrofo bi wo ho no so mo sponsor political parties and also mo sponsor individuals for that assembly okay but what I say those people no mostly ya no mo businessmen I mean support no china okwa no so I support akai me right so any panel be ba be ye hwehwemu ahu say we na betimi awene na wo tena fie na wanko no anko ye bibia menua obi ani wa obi hu no that is okay yam nwura mabunu mu proper woto ani hwe techiman bono east no somba they limited to techiman woto ani hwe techiman how bene ha mabunu e wo techiman bonten ha adwuma sem ya mostly adwuma sem meet me aka 90% of we no adwuma die na amana banasa ezese suku no manko o ma wie suku no o mantimi antoa so adwuma na ne wo ho na o muni qualification na adwuma na ni ho in fact no crane say adwuma na ni ho yes okay. Because we have a lot of people o ma wie school meet me aka say from be we are bad be from be 8 years oni pa na wie school et ho no mo obi timi di ni CV timi say nipa no like or you will be a man opportunity to bet me adwuma pa bet and we have a lot bet me be like to a lot of people nipa baako say ne school pon bi ya pass e qualify pass ba bontin this year ya met me aka say omo be nya adwuma wo mo no omo ndro even 20%, right omo aka ni nyina ho no mo afi bia ya pass out and me who say system no so ye den e ka home personally me a science student right me mechanical engineer the me ma hu ni say your education no stama e was here change e normal be free mu secondary ni ye bebre dodo okay secondary no yes and what can I say kire say you go school ma you was secondary programs you were technical programs and you vocational programs. But yeah, go school ma mostly on time advice here. And now your parents, they want to see us like your botai. That kind of way, me call bank juma, me call your lawyer, administrative work, do money I then actually but then no saying papa bit hon mo no akọ pension wa changing the age kura o person e ban wi school answer na head ya finance na wakofie o ya mansa ba mi fra mpoma ma mi yekuani ti mi ma me no but instead of me kwa question vocation a technical program you were wedding construction electricals. Oh, yeah, electrical engineer now ko electrical even SS we are na vocational school bia we na say be want me anto aso anko school pon kra na obetimi akwa fix am for enuma ye den agiska oh yeah BT building and technology ukoko yes program no bia but the end of it obetimi nya small contract bia ye den aye medical ko sunyane technical data na ye sunyane polytechnic and I'm about answer me call me call to us tech but then they be who you say you was technical university no more ye technical programs no more said more but among so na no more opportunity pa ye was school mu kra no bo na ye seniors no e bi dia ba bia ni month fo hia bia mechanical engineer ni month fo hia electrical engineer what you see in school kra no na seniors ne ye then and those people no omu here omu felt more the education me who say then higher and omu ntimi ankobi those days free senior high school any ho no mo omu so ntimi ankobi no na nka community no was say ye fatu ye ho na nka yetimi ma omu sua adwuma emre bi atwam ko last 5 years atiefo ebeje asem ya America na omu observe now Sada no TECHIMAN 422 omo ye pa so owie school before obeto asako school pon most of them emare na mahu omo di kan sua adwuma okay answer na wako school pon mu ti bebre na kokoduru no ma bia oye tira obetimi aye ne colleague biti na wa ye den waje bibi kakra
owie na so wanya opportunity anko school wanya asan adwuma ti o say yes sign den hye mabunu no nkran na omusua adwuma because ene o ye oba na so wansua adwuma wanko school a den na be ye o ye be ma na sebe o society wanko school wansua adwuma den na be ye nti na che say adwuma sua nye fede adwuma sua nya ningu ase adwuma sua nkyere se uti ewu enti na wo sua adwuma not at all not me enese kame wo kwan a nka de ba kwa nka me kwa kosua me di obi achi esua electricals okay because adwuma mu mi wo adwuma mu a me nya electrical problem a engineer na nipa na oba be ye adwuma na ma betimi afre ne beti some hours and na waba but me engineer me timi repair me machines me timi hwe me machines until right after say light off no be bana na my den and you petty ones bi wo ho no ma metimi aye den enime no and metimi aye okay what you say enti otimus adwuma sua enya ade a eye ferry and now eno na sika wom right eno o ye Tyler ipa no ene babunu bi enya sika enti hanom ntisa Ivory Coast hanom nye European countries advanced countries ya omono de ebe rent sebi yebe ma cheap rent ni those kind of things no yes anete hanom babunu bi obe start to ye adwuma bi a first thing eba ni tim ye land to first thing eba ni tim ye land to oto land ni wi anye foundation obetu foundation in fa for obetu mason for obetu right what you say enti mason for from mason you go carpentry from carpentry you ba finishing electrical we ba mu Tyler obeba mu yamura o politics mu okay una ye regional youth organizer yes where the regional organizer am fi saying okay 4 years in and we wu a and am obesen akọ contest bi no enti me mandate ni be so on the 15th of this month our mandate be so answer na masen akọ another election that 15th no mo be ko elections no okay mfie nan a MPP fo nya gidie e wo mu ye o regional youth organizer wada Roma obeka say dia na ode sa position na ye de ma wo no aye e de aboa 1 emabu na wo party no mu 2 emabu na wo region yi mu dia na watim de position aye aboa wo mu okay menua me da se ne akwanya afoforo na question na wabisa me right in fact me ba be di position for years no mostly na ye party for no and I know more relative right and ordinary Ghanaian na ono so bitimi approach you say me how nie kan be so na be fa obitimi ayi den aboa me e ba be di me youth organizer no I have a lot of guys I know bitimi afre a testifier bia mabo mo nye adwuma me no kasa ye ne ya mkwa kutu ya obi fees ase baga teacher college of education for 4,000 okay these things that we've been doing and the political party nankasa and oko Kintampo South wa when I was coming me promises say me ye me amanfo achiro mo ensano djuma okay ku Kintampo South wa apprenticeship training yes 1,500 people and a training will honor nipa 1,500 yes what to me aye we mo aye we am nyina pass out amunyina pass out ndize say ye fa wachi na ye second Kintampo South ye bisa ye be hunu and based on that from youth organizer over honor mo odi animu yes our program no or a promote from youth organizer to secretary straight that's normally entire NC what you say bet ye ho ekum ye ho eye adwuma e be say be ahombrase kwan so wo mpanfo bi mu wo top no ma ye so fro mo so ye den eye so nipa ba ku mienu am ye techiman north na na for me personally when it goes to uba techiman ha no ma kra omo senior high school me donate 3,000 sanitary pad and they support to and I the TECHIMAN South one all the constituencies here e wo bono is because me ye adwuma
me ana me say Skadi sanitary pad me ana me production ti the hands out the me so me I give you back to the society eno na ye den eye eno no uyi eno no firi ono me party ankasa emra me ba no me ma me kan normal miensa ena de kire wo mo ya kontambu ena me ba bibu a kire wo mo na me gusu a me bu kire wo mo normal miensa no na ba ko ne se me resource ni youth organizers movable resources na ma more resources so ankasa mo de be ye den be kwa ko ye adwuma afin so se wo hwa me ankasa me ba fam na ma ba be ye adwuma de ama me nim mabu no mo how kese and there is no parliament Iowa, Bono East, Hanuma minim. There is no Sabi Gato, I minim Honomo. Region we Metimabuno or Mohawase. International program. By extension, on your MPP Mabunum. No. Because all parliament in Gatos a Hodwa. Yes. Or Munina Frau. Sape Pepe. Inti, so sha, mitimi, Yankopon Boama mitimi ba constituency BI then Eba be ye, sa. Ejumano efiri honomo uko Insuta Senior High School eko honomo eko ye donation Tanoso Senior High School eko honomo for Chrome Senior High School. This institution, the administrators are there, you can call them to verify contribution and so then edema a lot of constituencies, we visited them and give them what we also have for the bed and the support. So we no free one man. You promise motorbikes. Yankopon ada Roma my holding ye juma ye sweet me then a support to almost our kind so all me youth organizers we no a free one man me catch almost me ma a resources akwa fu akwa ye communities ye most communities a farming community, so I donated farming input wallet input catalytic gloves and also mabuno adeba kun ye neje ho pa ye football and games into me my footballs and jerseys and so Rena Drew send me baby boy content actually but delegates my multi me they all know me say for behind then album mo about mo kan actually mo ye be ba omo nan so eguso ye ba be den aba be kan actually mo die ye ba say ye be ni Nyankopon mai ahoden no ma yetimi ye den ye the support to party no. Right. Inti sese ya wumfie nan ya so na obesan akopre bio no. Memisa se enema akese miensa ben esi wani zo brani beka se top 3 priorities ai wo wani so a se nyame ye wado na MPP for sama o sa akwanya no a obetimi aye aboa mabuna ebi kura enso MPP mabunu nko a but ade eye mabunu related intino ebefa babunu bia ho origin mu. Okay, say your opposition for now. Sure. The first priority is ibetimi aboa ayi sebe Ghana for a free how kesia ye den ye emra oye advert oma yeti as say ni fu obo ayeden ayeden indeed eno man kuyi this time around no mo ayeden ama ordinary Ghanaian ye beba ye mameda ewia anopa anumre say 2024 ye ba be ye campaign no ye betu ye hu si ho no ayeden aba be ye campaign ba be church no mam this time I was say ye the MPP NDC we MPP we NDC ye the tonchen there was ye hwema no ejitum pefe se MPP party maya party omoba amoyeden omoboa Ghana yenhwe na yenyina yentimi nyeden enkambo mu na yemfa Dr. Alhaji Mamudu Baumia emranu ye me first priority. The second one was yetimi ebo omo entrepreneurship programs na omo no so etimi eyeden esua bibi obi wo ho no mo pa onim se 7500 cedis ya wanya no obetimi attend to millions. Any kinds of transfer service ubenya 1 million as no aye business ubenya 500,000 as no aye business no yes failure or say o start no enkotuo mu no wanya na kese mu enti mra o de free nkotuo mu kwa kese mu you know how to manage it but your man osika kese onye business dan ya kwakoma 500,000 for your business kind of cry anhwe ya be for and ube misuse scanner then I say because now will grow 2,000 and I say for na yakupija 500,000 amount so you think say scanner doso
na yɛkɔ scan doors na yɛkɔ scan doors na yɛ den but o starting from 1,000 Ghana cedis o kwa ebeduru baabi no obetumi akɔ rich millions ebe kyerɛkyerɛ mmabu no asɛbesɛbe omo awie school ebe kyerɛ omo enye na medical kan asɛm bi kyerɛ wo sɛ yɛnya education no was saying can senior high school before you senior high school no na ya kyerɛ yɛnnuamɔ nkɔtoa masa oko school moma before beba senior high school no say ni program we uwia hanom me nya opportunity enya abusuani a sebe na ɔyɛ engineer ama Guinness Ghana ɔkyerɛ me sɛ yawo hanom ɔyɛ engineer hanom say e ka kyerɛ ne sɛ o na ebi mo so say science de nka medicine but me deep me no na me de ne say me ye business na afin so ma ye den ma sign aye politics me bu bisa me class 5 teacher we ka kyerɛ say me so nyina na sa asem na me ye den me ka okay enti me fa ne say no okay osi engineer okay me so me ko ready na mani ye den e ba beje ho me ye engineering no me ye engineering no na se me free a me de be business and business I me no go into production no se me ye engineer amanfo be ba be fa me se me nko na me nkonko bo mo no nkonko to machine ba cho what ase me na ankasa metimi de aboa akwa ye me ankasa me training aba be hwe me machines ama me company okay ba cho de me kan what ase ene me no ka say yetimi aye hanom no a normal ko ya me no ka say yakọ bi e wo Liberia okay but okay. What you say enti eye obe starting nkoto amu na wako kese enti e no specific dey na obe ya aboa mabuno no o in form of a training and in what form ebe ye ne form of training ama omo a omo ni nimdie sabe obi free ampoma na so ka so oba test wa ha no ma ne papa kra nko school da papa nko school da into ono an say me ba na wanya general arts na da achi no e dey na general arts be ya ma no your course me course mo your orientation man orientation no mo ye one teacher ni we ba na be kan sector 7 no ko we ba na be kan sector on share that more deep information bia enti so hwe omo a papa no mo omo a me mo ye teacher for na asefo a ya mostly omoko omonim ba because omunim system ni mo ye right those people no ye be ba ya ba be mo education ya mo training na ya kire omo se eni da so bi wo ho no me yura Dr. Alhaji Mamudu ba wo me aba ye be so omo ase ne yetimi aye den abo omo amomo so yetimi aye den akọ omo anim so wuji enu firi ho no ma a political party no enso so eba be wo new government no the resources so am will be as the 2024 man fan kam wo no menya den men fan kam wo me koso anama ye den ma use sa resources so no e dey aboa political party ne se be ya ye bitimi because me no ka say most of me youth organizers some year 11 me you know echo no post adwumade am ye TECHIMAN South atebu Sene West okay that's Kwame capital eko ono post adwumade na nka MPP wenta insi se youth ubeko oye adwumade a ye ma opportunity se kona ko ye adwuma right se ohwe Kintampo South wa ene wa graduate from youth organizer aba be secretary adwumade oye me boa e ma oye nti so ohwe Nkranza North wa ye wo youth organizer wa free hon ma aba be second vice chairman what he has enter in sisanke ranks who free youth now ko ani bi organizer now ko kakran na why no ba bi do bet we hwiri prekope ayeden aduru hodomo okay na no me ko Nkranza no for me ka kire me say juma so na me be di wo gatos no ama ebi mo atimi asesa mo timi aba be wura electoral college no ma mo be ye juma so no ayeden ama MPP party right so asem na okan ye na me pese me bisa we amanfo bebre ka say wo hwe Ghana youth wo hwe MPP na wo hwe NDC I say youth no do na o mo drifted towards NDC do nye statistics na me dey kasa ba on the face value nsama nkrofo ka no I say nkrofo eba no yoyo a eba no youth omo gatos te say dia wo kan ya I say do na pe NDC echen MPP minim sadia wahunu no
na wobɛkɔ so atoa so sɛ deɛ na mobɛyɛ atwe ama MPP aye youth na akɔnɔ te sɛ deɛ NDC aye youth na akɔnɔ no. Okay, medase said the okay say here say now okay. I can boldly say when you go to tertiary institutions you see it clearly. Okay. Because Oko could draw no matter what test on or you will think or which have served as president before. Like I sang call the boys be on Omokobu Omutwa Omoseka in 2016. When I made Omokoy, I was then TESCOM president. Party as it. Una de Omoko my then. When I made Omokoy na campaign. Na Mokoy campaign as incident in see. Oh, okay. And a Yakoye. All right. Yakoye more motopre. So now I have almost stronghold on one person. A man for be penetrate. And then I'm gonna try say in free constituency. Okay, and I misunderstanding no by. All right. Yes, and I'm almost I don't know. So we tertiary institutions here. So we test on everything now. Yana issue clearly say NPP for no. Yana a then your doors. Okay. Okay. Most I mean be a chemo kwa your time no. So we most institutions now. Na you talk about NPP na then. Okay. But quite unfortunate now no abaya ya 2 years. In fact, ankoyi ama MPP was akwan so. Nyina ye gitum political party bia eduru be na 8 years na ya na apati kakra ye den set in. Yani enkum ye nkra no ho. Enti ema saa kwan no eba da ho no ye den ema NDC for ye den ewura mu. Right. Enti now de ye be ye nie anopa awia anumre ye no mo ye be visit wo mo na ya kyerɛ mo hia ehia ntire o so mo ye den esan support MPP back enye se pe na o mo mpe o mo pe but ye gitum se na anu aba ya ye kokoto ye anye tu na ye koto ma ye wura John Dramani Mahama but apeti dodo na anye den anko to aba na ena ma na ye den enti ye no mo be san aye den akasa and mostly that be am can say Ghana for no I don't know, Sasana Yankopon boy, Yababe enemies to our own self. Okay, and saying, when it comes to our community, society, better say, Memphis Major Fiana Erika Jane example. Many Samija and Finina, etna the same base, Ewusunyane. Right. The Frohonum FNF. Okay. Ewusunyane, Beren Talk, Minute Sunyane Pine, of Trachet View Junction, Beren Talk, Breaks Baby or Honum, we are friends, may or a senior from school. We went to Infant Jesus on Erika Jane, Erika Jane, and on a sanko. Sunyane technical that time Sunyane Polytechnic. Right. Ya we yache. That time no nam from. Ene obi abe hu se Erika J at the 70th anniversary mu. Na ne community a ofiri mu na ne fie a woti mu no. Obi ete ho no mo. Bi an ono no enya MPP onya NDC. But what 70th anniversary no ru ne glass na sebe bi kura na ohun se ohun no wo ohun no otwa mu koye. Ana bi kura betimi aka se me bo mfuturu gu no so nti afu me to aba ma na on to abanya den e mani bio yes yen kan ko na awoko no hu se na ono nyina o the same stage but what tiki anamu bi but me hu se saade no emrofo na yaade se okọ wani ma obeye den obeso piano. I don't know, I'm yet to find out say yen blacks no ana yen Ghana for no sa na nyankopon ye den e boy yen dia most say o classmate for classmates. So started so cool anymore. Or they are started with classmates for Ankasa no more school. No, few of them and I am no more happy for you. Go no in an eternal say, hey, I can't go in crying and you no man started. But yes, sir, Tribe Uniano on Chok Quino, on so ye then the fast crime bench no fire or drew honomo. Breben our fast our bread and people will. Indeed, we did say we could or take uhunu no. When who know, or Becca say, Neddy and Nanano Yana Meneno, but Neddy Odru Henti, yes, Odru Akra one chairman, no Chemuko, and to be crowned a one who nipano. Yes, right, but I see, right. Enti Yenankasa and moment ya, Utu society would your part change main entrance. What ye and this your power, MPP mra power or china. Be an apart in a bio crime in Bibia in free move. But they will tell you, say, MPP, me kai say, Kokunya accident, me
the carbo will be pandu nipa free mu na the truth of the matter they say one nipa na oni moto ni twi odi moto no koma obi ama nipa na che ni twi na omo ye nipa tu ne nam nti odru ba bi na hono me ye bepo na otena moto no so say nipa na empia no ti ni ontena so na omo ensan free entra kwan no main road then omo ono no yes on front to pia na ena nipa no be si manimu ohwe left ohwe right ya amra kese da ho ohwe left a fat body ehyan a woman nim pepepe nkura me ensa na woka no mu ena empanyifo mi no ye wo mu I have me no option bi ase medical na be bonia otimoto no so no ti owo ho no ma so fine say party na ye anye party na ye dan na MPP na power me kokodru ho no no then I wrote my statement na say for then they quickly came to the scene mobile na found them na say for moto no kra na sa na ye moto police aye den achi e dey asi wo no obi afa akwakosi so they saw say a case no na enye we bia quickly na mama me bail that day na obi be gina ho that short time obi be gina ho ma bail and Mr. Kofi no amount for narrative asem na say oh ni petty na power but then no man frɛ even any political figure bia after say asem no buy na then I pick car from there to police station to go and report the case myself ti ekota counter back na police no o me hear true statement ni nyina na omo nso so aba scene wo omo ye den after hear true statement ni we na omo aye den aba omo ye say omo betimi aye den ama me be the make kan wa nti obi kura be kan say na me medical bo obi no ne party wo honti ye jai no that is it what you are saying nti nema nkrofo susuo ma party ho kra timi ye yes okay e betimi ama party no me say o party ba power si free ka mu nom but what enso bia na sense wono mo bottle water dada but as enti ye na because enemies to ourselves yenya ye mpese ye nua no be ko ye nimu ye be kwa ahoma no so sesi aba me ma wo kwan and the next 2-3 minutes tell the delegate bibi can be a delegate omuntie wa no pay na me fe me mie ma homa no ntom okay me first delegate me too many okay we the two delegates na wa me too many ba ko na ma huni the second delegate party ase dia me ka kire omo nsomu na omo ko kancha ada delegate ya omo ntie omo anya kwan antie bi omo tie nyina ne say MPP party epese yen samra aban mu epese yen samra aban mu a yen hwe enkrofo asebe omuye resourceful kakra me nka me nko ame de I'm so passionate to asem ya making because say hwe na no 2024 abaya ya to ye ya time your resources buy and not time na then akọ awie right now your position constituency for Jitum Pefe say omo be kwa ya omo na be your contribution omo be ko wedding omo na be your contribution any other activities omo be bi omo na be your contribution example ba kwa me de be ma Sunday or this Saturday anumre me wo ho no ma na me youth organizer a wo Pro West efreme commander anumre ya me papa wu ne papa ne kramoni na ne papa ne ye no wu anajo ade cha no pa mbeden ombesi no was anajo na oframe around 10 o'clock you organize me youth organizers and on camera and on say kra na nye ne be 4,000 to 5,000 to anya obi asebe ni say that time na short time na he cannot attend and say any panos want me anko na ye that time na odija obi woni mu nti ku a me join ne kra no o mo ntimi anya den ama me support me ti delegate ya yetie enano pawe say ye jitum say sa time we ya na ye boka edi party no aba power no ye nchusu enkrofo a o mo betimi abo because business community no now mo lose trust e wo politicians no to o mo ankasa pese o mo fo musika anya den e me shame because one ye say ye kwa ye nkai o mo two ono ano onya position na nya ade se obeye den
obeshe da afi no nti ono pese onfa sika no den emehye for example na no me moto so ametoma me youth organizers say ochena na me youth organizer biwa sa new set youth organizers ya ba ochena chi e wo say mitimi resource wo mo e ma omunya motos ekokoye adwuma no mitimi ba constituencies ebeboa constituencies no omo ye den ekokoye adwuma no se minimum a nipa obewe no ba de mitimi aka no say okay o de age ba ko bi ye den so ko support to adwuma no jimi you bi ye den ko support to adwuma na nya ade say make us me pija me sika nyina because I cannot trust the person so obekwa akoya na onkonko ye den enkonko ye but me ankasa na I will be forced to do the me then me can you know say party beba party ama me be di youth organizer 4 years me na party ka mu da me resources na me ye then me di ye adwuma anya de say party ma me moto kra me gi say me de kwa koye we ye be stress say ye nhwe nkrofo betimi aboa party no kadi ma ye ready say abaya ye ba betu moto abanema me a me sign atwa so activities ya na me yema pieces me yema piece constituency na my den my ye ede ama anase me ba me ne constituency for ni nyina na ye den e ba be kan bom e den ekokoye adwuma je say youth organizer will be the mouthpiece for me at the constituency until the first call I was say ba na say ono e na me kwa kwesi ne so but me ne constituency ni nyina na ye den e ba be kan bom aye adwuma say me ye 2020 no so I'm the only regional officer. I'm visiting all the communities. All the constituencies, most community. Deputy organizer and regional organizer. I say you call actually de bato. Ti unse of ona musuru so a the machine boat be na nam. Life jacket cry shebi. And I do thing. And a tribe now must setting soon so nam no mu you know. E be share machine no and a jadum ye. Jadum ye unim adwuma no pa jadum ye afedi ye winu ate machine so sa say kadi obisa obi tam abose na nipa de kan tam no say e ma mi hu say metin so sa tam we be di so what I say and ye boy ye no so team say changes here then e by most places na ye call ye no mo ankasa ma ate say changes here then me da say ebisafo ne out ye engineer Charles Adodochi ya dodo na fe no card na anope ono na ye bono East Regional Youth Organizer yene no edi nkomoi ye di kana no di nkomo fa Constitutional Review Commission no akwanya de ama mabu no na ye ba setena mu ne ha mabu no na raise fundamental issues say adwumasua enye fede adwumasua nye ohaw wo dia ne say wo ye babu na pensa no dwuma kan ya wunim bia ho saa asem no kan ya me de pa na ne ofo bia obetinde saa de na tu ba fo no mabuna brabo ebesesa at this point ye bia ho ma na wo question bia bebisa no wo ye ne party ni nso a ana wo ye ne delegate wo bibi be kan fa na adwuma ye ho wo ne ho dance bia obetimi adi sesi a 0597 994 994 0597 994 994 0509 438 461 0597 994 994 and 0509 438 461 na wode adwenkyerɛ no aba ɛwɔ hɔ ɛnom aha yɛ sompa ade akyɛn bi adwumadie so enie enti wobetumi afrɛ na wo nkɔmɔdie bi a wode aba. Hello, good morning. Sorry, ohentimi nyina wobetumi afrɛ na nso waba ɛwɔ dwumadie no so 0597 994 0597 994 994 na waba ewa ha. Hello, good morning. Good morning. Udi ni baby akasafi. My inti wano pay. Of course, I can use my about 2 years in the
baako yɛ kurodi ɛne kurodi bi kama bia papa wobɛba wɔ no wawie no kontena bɛ na mɛba ama no bafo wɔ no wɔnim ade pamoa kasa ɛnso bɛyɛ dɛ ɔpa no wanya boafo a na wakasie ɔte deɛ mɛkyi ɛsɛ de sɛ ɔbɛnya contract bi sɛ ɔyɛ ɛne wɔne wɔ bi a wɔdwene ɛɛdene. Okay. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Within baby Akasafi. Okacho yes from Desmond, Okacho Kintampo. Meda say, Brad Desmond, my inti one open free Kintampo. Nana yedi kan more about so ne adwuma pa mobo. Na ehwa ne adwuma wo bo no. Nwan ma ka no metena se a NPP a metena se NPP sa ndisi sa nana akupon shira. Na me ka tifo nya se nya me adoma. Ni be na o try 15 no. Mesremo ko do no ma number 2 on the ballot paper. Edini ya Charles Ado ya Dutch AKA Kadi. So she better pay more person the boy you to know. That's when I may have dominance. Then do a banner or two could do not one from man own to the upper day. And I think come on no more. Amen. Good morning. Well, good morning. Would anybody Akasafi? Which I do what is. Meda say me into a jaiboa. Can I say a baby and a basso? I had the Wakasai. Yanishano. And this is for the I say I know. Now so very day. I don't know more day. The same crime say, but don't know what TECHIMAN there. I think the ways to follow. They should consider him first. I want to abandon him. Now, they are part of the opposition. This is the time we need people like this. You're going to take financial issues. You can support us. That's what I mean. So that I between other power. Until I don't know now on yet one day. But I can't get the one. That's it. Let me show you. I'm trying to go my Enso ye da se bebre obetimi afre number na ye 0597994994 0509438461 o frɛ na waba so ye wo break kakra bi wo yanim ura ma e be fo adwenche. Hello, good morning. Udeni baby Akasafi. Hello. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby Akasafi. Meda say Yusuf o Kasafi sunya ma yenti o. Ana patcham da se need mo pa mo bo. Ka che tifunya an se omunya botere. Na eni shaban e di o machi a Ghana man na bracket cha asen pansa. To mo kom to nyame aduma 2028 20 ba Ghana the Ghana mine ni pa ni o mamo Ghana mine na bisi. Yeda se bebre ene nso wadwan de bae Facebook no ye SOMPA 106.1 YouTube ye SOMPA FM live ho nyina obetumi akọ na waji wadwen kire. Good morning. Hello, good morning. Udeni baby Akasafi. Right. Cook my enti wano pay. Na TECHIMAN pongo de. Nyame adom TECHIMAN boko. That's papa ya what you na board you make some cost some passion the chiano papa. You say boy juma. Now we you to organize and in fact you show live on Facebook on the show. In fact when you might come and share my mobile juma. I you to organize and catch say that I say e maburu ni tare to what. You know be can pa man no man worry. E juma no with the move the way I I already saw the same when people party no. Ya mi share now mo mo na bi yanti me enye kama. Na mo ketwa bi e wo fu as ensem no. President Mama onye very careful. Wakọ ma fa so mo hye man no. Ne man koyi. Ne fu en be aduru no. Amane ma say pa just no. Onye no to tell me youth. Wakọ to ye mo wa isha MPP from Bishop Hene. Na bo ade che na town. Nyame nka won so ho. Well, I think at this point ebusan for ye den komo no besi youth commander Wadaroma they are yedin komo na beduru enie 30 seconds wase me dia wie kra na yempon ye braso. Mestre Ghana fo nyina na masan asre MPP mabunu Ghana mabunu
Say Yanum insu entwɛn ɔpɛ. Right. Nyankopɔn pa hwie be 2028 there then ɛwɔ ha no mo. Sɛbe ya ton ya color TV na ɛde ayɛ den akakɔ fa black and white bi ayɛ den aba besi yɛn so ɛna munya kutuku nya den mfa kora nya den ɛnhyɛmu. Nyankopɔn Ghanafoɔ ahu deɛ yenuanom baayɛ na ɔmo yɛ den ɔmo yɛ. We chere mpefe say yewura Dr. Alhaji Mamudu ba omia 2028 oyɛ den ɔba na waba be di Ghana animu nti obi bia oyɛ babu no bia no ye ɔhwehwɛ bia no yenim sɛ ɔba sɛbe anya obi bia kwa na benya dodo no bɛyɛ den ebetimi anya na ya san asere yenuanom sɛ ye invest yemu ɛwɔ nsano juma emu sɛbe ya ɛbɛboa yɛn Ghana ni babu no bia enya gidie sɛ abrabɔ na bɛyɛ den ebeye Nyankopɔn enkum yɛ no nko ade ebeye ede amaye. Mira yɛbɛda ase bebre abusuafo yɛde enkomo no ebesi ha ene a wote sesi engineer Charles Ado Dochiyao do na friend Kadi or CEO Kadi Group of Companies or no so na Bono East Regional Youth Organizer Edema NPP anopay obeche na adwen fa mabunu ho na ode nani so ade hunu a wokọ abato so etu edwa yawie yadwuma abusuafo nyame nhyirawo yɛbɛda ododo adamfo nana Kwame Wusu fa asam Shaggy ona ye executive producer eda na sepa bada Philip ye station manager Abinata Jamfu ya Super Cole wo mu nyina eka eye enkomodie no eho ebi se be ya bibia be ye kama ede amayen obetimi afre 024322 896 o fresa number na ubenya tago meshana bibia ye kama abusuafo osom na si systematic press so yedana so na de call Facebook ya wie video no wo ho kohwe ko like na stand share fatu groups ahodo nyina mu na obia enya bi nhwe kopem se ochena onyame de ye nkwa beche ye besan ya ba bio no ade